Se fulu male ono minuto butene se fulu male luole su funga mali na lo tu ya Marina Davis malana fatunga fo fa ngina tine ole ele tala twile tanto ba futanga ero ba antu ile tu ala telinga ya tia e pe ono to ba futama ya ile ta ona ile tu la iva si ulia alle se fulu ile ne ya wo la stoffi fa da fitu la wenga tu ma faiva lo filima elenga telia ole to yaso nei nai mo po ole to yaso nei ole masina lona se fulo nei to sangla masina ole le o ke topa lua fe lua fa malole on sai malo fo ile fa malo si tute manga wenga e pe o to fie ia lo o topa ia malo o to mabano le nganti tono ni sila va pe fo ia tro malo ma futo ma yang ile to to fa wa le su fongo le to radio Samoa tasi lima iva tolu a mo lemba feolo tu ua le fanta lo fai una pa ia le tua o lo o tau suina li po vai lo la so se fanta fai tu langa ma lo le tatano e ma lo foi le ona sa ia te tau e lo tu umi foi ia lia le fai un lo via so e la vai na ila na upu fola e langa te leo na yo tato te mama tina ma tua ma futo mai ila so ma lea so ile tu tua fa wa le radio Samoa tasi liba i vatolu a mo ya talo siolo mo o dokta mamatida ya le malo sio latino ya fa per fo ila le nganga a wa la va ia le tanto savalinga toi lua masina ya o fo ile le lua fe fa tanto talia pe fa pe I mai ni fo linga va ia o le lua fe lima pe tau mo se pa o le tau le soifuanga ia pe tau pa o to ilano tapauna ile te leo le fa le tonu foi lelo le tanto tamau ai ngai pe ona ia nei ja a fai ona ia se me o fa tu ulu ilo ma fa fa a wani ngalo ia enjoy elena o ina e a fa ina manga patia fo ile ni aso o lo o ta o mai tala mai antu no e mamau e fa pe to tele e ono o antu le ivas fulu lima tangata o le wa fa mauni ele mali li wai I mo meo tawhenga yo mo lo longa I tutonu le turu o se pania e pe ona ta ua mai lea I silipoti ya mai a turu e mamau iva se fulu ma le lua tangata ile I tu ma lo po le pitonu leo Valencia I se pania o le na ta ua mai li fa mauni a I le ma wai o lantu soifua ia I lantu wa mali liu se li mai peritania po stoma mai peritania fitu tasi tu sanga le matua ma sa fa pelea ona maliu o ia I le hypothermia ia po o le moa fu le le mani ona ua over le taimi sa fa maluluina I le vai le tasina vaenga ia e pe ona ta o mai le lipoti le dei fo I vaenga la wo ia e tate no fu mo to ma fo fo ia po le me e o ka fea ngai mungi puapuanga po le me e silian tu ia puapuanga o nis ma le sina me tupu ia tanto ia e ele te e tante no foi mau ta fa pe so le nga o wa le fea ngai ma mene ia puapuanga ma fainga ta o le o langa ni ana pa wa lo me fa o lo se vali lungo le wala e tala do ma fa ma lo sistangat ia po fe le me talu ia fa so ma tala do antu sistangat o I data tu te iloa iria o ni jute o kako fa ficar que mai mia va be minti va be bi se fa kualisa o panga tia ma fatia ngolo fenga I manisi fo tangata e fa ya si o nga yo e wa te lo te mi fa si tanto yo tanto ma fo ma tanto fa pe ani ele o le ele me ko po ele me ya ka ika ma lo leilo mo lo tanto leilo ele ia kele aku mafianga ia vate ingala mafianga pe o fenga masidi ia antu o se pandia ele na lupa wo foi leo le antu o lo fa pe leo na bali li wala antu tangata me ia ta fa le natura antanto wo yo le tawala fa yo le termine il va isala e luma le Hamas ia po le antu fo Palestina ele motu ko kikia aso uma pale pomu mali liu tina tama mafana e sue ia vaenga awale fu Hamas ia pole Hezbollah ina I Lebanon aya afia umantua mantanga tele
ia ma waina mau soifua e talo fai nei te mamu tina lo mau la tu soifua talo fai inai tina ma whanau o loo fasiotia i nei pomu e pe on te whanamai i le antunu o Israel o le fsili tu lai mai lo te mafo ma whapea o sa o ele me whai ele ori o le si fsili tu lai mai lo mafo o le fina ngalo ele o le antua whanga ko le pomu a whio ke ia tina ma te maitai te mamu tina ma tua it's okay e sa o ngame ia na e mwina whapea mai seisi maratu ai langa o lai o la ori ia whantu whalawelawe la lafi whaatasi matangata Antonu isao. Antonu isao i seisi tu. A le fesili. Ai fa pe fia ma le soifu o tangata lautele. Lea o lo o tanto va i lea aso ma le aso. Le mau ai o la to wola. Ai le ungi o la kaku. E le ungi o la nga fai kaku. Le o la ne foi mai e le li. E pule foi la le li le timi to ave. E ai pangale. Yo le wo pule i tanto le di vita. Ia, a waite so na mafau lo to ye. E ni maftianga o e fia ngai ma. Oi, o le si vai tu. A fe o ngai ke la ngonga o ngai ke mafakia. O le fisidi. O e tau we so so. Penana o no fo ia ngama e fa pe mai. E ka fia ma wa so. A le fisidi nga. O e tau we so ni mo lo fa vitau. Pena o no fo ia na fa sia i lava o yo mafau. Ai itele tula i talo su elf sozon. Ia, ore whainga ngā ora kako wō rangaringi. E mō mi elf sozon. Tu i runga. Alu e sa iri. Whamai ia e tu i atu. O le ale me kupu. E tō i na mai i atu. Oi. Ai le whapea o le moe. Moe ka angulu. Ngofo. Ai ke ala mai lunga no ka kia le lo se lau ka lai lano no moe. Io, e polo o lunga. Oi, kalo fai. Ko fio la e ya tato. Tu lai sa ili le feso swani. I titi peteli. O nawa fai lau ngā lue ngā lo fai antu. O e la vai. Ia po o au la vai. O lo o alue sa ili se feso swani. O se fa fi tau. O lo fiangi maita. E fa pia ngana fingo leo la ngana ki. Ai la ka ko ngofo. Ngofo sa o e fa ngofo ile. Ngofo la gobo malmaziavo. Fa ngaule la kama o Camila. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wale sui ya ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela Mantua na file no fen tu ile wa ngai e fai mo antu ai lau lunch. O se a maka fo ile le fa aka oi. A e vai nga ku ngai lau urupua. Wa maka ngari ali mai ivi. E oi. Ai fa le ango ye bra inga. Fa mai sole. O lo lima armi. Ai fo mami le nga ka o le urupua. Wa ko e fai le asurgi. Ea, po nga wa ai sa me ko ngol microwave fo ile. Ele se pang nga umanga fa velo lo me ai pe fura ko ila ka vale e ka usam ye nga o ya nga e ke sa uma kwa mali lo lonto e te sa o mantua mau lo malos yo la nga e papa e tau fono lo ie afu si o fale o tau patu wale ila lo utino ile namu ayo te usulava male fia tali ilangi ayo so manuia o tale ni lava mea e mai le atua o tale ni lava mea e mai le atua o te fa atu ile a Tio uponga ile uli osio upaku mo uvae papala ile namu o alofi vai mafia o se e vai o te lenga
isi masani le maumanga sasa le tonga fai o le sapelu lava o sia upeni masia upea tau ato ato le ie la sao iuta e tu sia io le lafo le ie la sao iuta e tu sia io le lafo Senga ai tau le fetaui ile fufusi o si o fuae ai le ai oni o se vai si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti si o miti a futau le ofi o sili ai ona oti Popole vale lo uma fau fau o se panga ai o le au atu vale o si o uloto o tau o so ai o le moe tolo la uma lo me aunga e su e ai se ava la uma lo me aunga e su e ai se ava Van Spailante Mante Wante Malapesi da Fabayo Langa Papa wa o le walus fluiva mala a familu jote ai se fulu male lua polkalame la woli ma fonga bua se o le July fa ile fia na nei a on swilo na fo va te simele jonge a bestali anto sever te we na ta to fa salonga se o le fo ile July fitu le poana nei on to le walo le to le radio Samuel di stofi el sungalewa o ya tento se o le July se fulu ye pot se fulu rua el poana ni yo fa talo fa to ya Letitia Dali Malie Marcelina Brown South Scanlon Pulea Elizabeth Ferro Leuso ya Lino ya male au fenga luenga da le skula ki o lo o ile tanto mole I manuka o ta wole mole I manuka o e si la fia o le tele o molia po o no whanga ia tātou mole o le Westfield. E le umia ina e tangata New Zealand. Na o whale o loala i te tonu o le ae reintai ia company New Zealand. I te tonu o le mall. A o mall sia e pere i le Westfield. E umia e company Ausitalia. E sa au ila kana fwile le o ka kunga o ngofolisia ia i kongo le mall. Ele nga teile da. O whale tupe te tele pe o le yaile ANZ. O le Westpac. O le avoi males. Ia, pima. Tele mailo i le Bank of New Zealand po o mia la vai New Zealand. Na pau whale tupe i o te tau ilo le o mia e tangata New Zealand le temine. O le Kiwi Bank. Ia malakama voi le leo cooperative. Au isi whale tupe te tele. E umia la vai Australia. Fa talo fan tuai I antanto pa anga umala vale mafuta mai nai Australia. Ile ni fo I vai ngoleso soli. I se li le kele ole so se le ngi New Zealand le kafe ku ya kiau ko ngari le kiau fo ia ko so la ko kia I ma ko. Tessa lala tinga fua.
Tele Fred Tanino Fawina Daniel ole ma dominai papa toi ma lo fa tele fa ngai na fo le tu ala radio Samoa mo o le rivaingo le uli o le aso le ringa so tolus fun mo le tas o le masina le ringa o ke topa ya a tonu o na fo i inisio a onga na wa matana fa ya la tu te unga foile o le meka o le Halloween ya fa ila mai tau sanga umani mea ya mai te le ya tu pe fa o loa ya ko ya lua ilunga ma le suka fo ile le ya tantu ye fie me nga suka laki ma lole me fa pena ya me fie ne ya tantu fana ya ai o tua antonamia ya ele ya me se kulanga fo ile le tele ya so na nga mo tantu na ona fie o le fana we fa ma ya ka ko si ya ka ko si su e men ka ko suka laki man ka ko Alona winga, a venden tjalo e vila vata. Ile ring vaing o lea wo, ia po skemi fo e o le fia nani. Ia tautua na maoi. Ia ngau ngai mea vo, ia ke waku i ko, ia ko ngai kamiki ngā ngai i lo mauta po o lo lao, au ngai ia ngai mea. Na o na tali ei lava. O le hanga i antua whanau fo i nisi o tātou pito no i le so. O leo tewa i antulunga i, o lo sa wo i leo lutala e whapea, Want to know about fireworks sales, bands, and pits? This Guy Fawkes Day. O e mana tu ole ba sina fo, pole vai so fo. O le pa u ye le aso me fa papa. Le aso vo le Guy Fawkes Day. O le fa mana tu ina le aso lua ole vai so asa. Malona wing. E ta lo le sifunu male lua i le po ana nei. Ka ko va ia fo ile. Ia mishanga ko ye e makwambo muswa mo mo be akal sifunu lua i le po. E sa ve uai lava. Lili vawa kui kala iska ngaka le fai runga le Facebook. A ua ele moe fa le ia mau lo malos. E ke role si mea ngā le hanwe le malos yo kako. O le mole mea le makamaka fwoi kala iska ngaka ia fai runga le Facebook. Nga ke ia le wa lili vawa koi fua maoi. Mai ava vawa koi maoi. A ua le fai sau malo longa. Ioi, ma awa be o lo ke le fongi da. O ngai e male access a oi lunga lau Facebook. Awa be ke kango ka kia le laro wa pe lau ke le fongi. Le ai ma so kango save. E le ai ia ma se swinga o feelings. E ma kwa file mua oi. Ai ke kango lo iei au mai wa pe ke le fongi. Saveu ka wak se kala ke le fia ai. E wa ai aku lo ofu mai ai lesi. Ma ke iana ia le wa oso i lunga o feelings. E ma ke iana ia le wa e le fia ai. Ma e i kai. Ala wa afar se furu mane lua le po. Ala le me wa e le ka ngoi ku la lo ke foki ai fisa malolo. Ia pi fu la ngi ki me la wo. Usanga ka le break kango ku ke fongi. E sa ve yo ku lunga afa mai. Boi. Apa o inga whakua whaiang kara ia whaakari mai ngi la oi, ia aruaku ma oi. Ana whaakari medical supervisor fwoi lele kia rako e whaawau ngā ruengar ngi vahengo le awo. Kusananga e sau fwoi lele ke marolo ma kausa milau lunch. O lai ke aka. E kusa koe fwoi e kui o, soli. E vai mele au vahenga la pe uma se Halloween ne mero. Ale o inga rau kara. E kangong i wha maro lolo ke re fongi marau Facebook i si kai. E re kai ianga o so i so le fia ma so wika. E kango i ai kai mi uma sa ve u fai kau. E umai fonga. Ua makua sprag e na kako. O le vai ting. Ia po le ting o vai ainga mamaro longa i le iau. Swali mai na lo
Whaavivianga o le rivaenga o la wuli le tautua le radio Samoina ua toe lusful tasi vidu tēl tāle o le itu la e tasi tāle tasi sa waise yuli malau leifi moa tātou tala i vai whanua tātou o se ilis tātou tāwale le tautua mala unanga le fionga le anoli i angal malmana tai ngalu malamana wa talawantu lo fionga le anoli ma lo le foi o le faiva ma lo foi le taua tai toe aso nei mo moa o le aso muli ya o le rifo i masina o ke topa ma lo le ngalu po manuia po i mane langi mai i la talainga ma lo la fol tau tai ma lo tau tua tunu ia po i pelvi inga le ni lo so i fo tau tua se ola vai vai ai le ngata le so i fo la le la tunu le tatu au le mai nei tu la le aso ma lo la val no fo talo ma lo na due ma lo po ile vai ma lo so i fo manuia i la talainga man tātou te tau whaiwha ma lo lava ma lo le ngā lue ia ma lo fo lon sai le nei vai aso pupu i ngā luenga ya ole mai tau atu ya ole nā la volo o ma lo si mai lo si ufonga lo no winga ma tua ngā le asma lo ya o eri te iwa mo so ini vai ngai kai fo ngal we ngal kale mo vai nga pa pena e ma lo atu ia e ma lo fale se uma le ia iwa o fo linga mai e fo mengi au ia la put fale fo mengi finge ya ole tūlangana i ei tātou po le ale kūlanga e kako ke masia kui i masiu yo ia kasi arkana mami e pauan me vai ia o le lei lau fiong ele oki e fo i lo sei o le ai fia lo sei i ngā kūlang ko kasi do se le yes boss o ki tinga o boss ia Alo antu le fionga ia muanguntia. Ia ole veu ke le lupo fese mena pa kailanga lo ri ia ori ma eva marka ko porkala. E ole tulanga na wa ia ma tia po le fionga fo ile. Ole mana tu fo le tasile a po mo tu fo le tatu maftanga al maslin olings ia ole na ta pena ia la alo male a foi male fatua a waia ya fa fisianga foi mo alo fa na pena masani ia le tatu maftanga al maslin olings it fai unga tau sanga a va ai la le lisio grand joining mai so ola kai lo fa ula kapima au le pope kusa le disi de na mai le sunga ya lo so rungu inga se foi address pea ya tu ese tida o ya address ia masano e le ko umia skemia fe ku ngala lo li foi le ia a wa foi se lua fa so le ia skofia ole paua le bote le ia so ya ros ai ia se umi ngal wakula ba ka ko tia de le out ba ya so ngai o le si ba ya so mo marrow si no ba ya tsana po le pa na bo ela na kupenga ngol ba ku mo la transfer o lo se langa na ya tso maftanga lava ya ma se lava ya maftanga lo fa pena ona fa bo ya lo final ya pe ta u se le la il mato maftanga tonu ane kismasi ma ta son ponta pena ya lo final wala ta maftanga wa ta po si de pia la tunu le to te fa ponga so va ma to tele la to lo mai malango langole ya fa mo ya masino links le masani ona fa la wiloa ile tausanga atoa ya la tu sai na seling ya wata pena nei au tsalo wa tonsu lima swafa wal mafana vai na umala wa sulu tausanga na ilalo o lo nga ila skating ya ole to sul tausanga na ilunga o lo nga ile tato wa ko karing post na tu tabale tu nga tabale nanga na ne foi tausanga na foi fa mauting noa i foi ia male mamalu ila to lo papena na lango le ni maftanga mo mulia toile faptai tele avele lo fonga lo pata wifi ma fonga tau model ma to patama le fionga ya to le foto i maunga ya ma se foi fatina ile patua ya Anastasia Stars ya ile ngata ile le pa ya selasi le ma to maftanga ma to te faptai lo wa ngale ta moa na umala va ya ma to sai na seleni ya le la to pa fonga mai ai vai na pe ona fa me alofa i le tātou maalisi ia tusa ma le lua te montupu tupu nei tausanga pa me alofa i tātou maalisi ia au tātou St. Mary's i Oak Hills ia o pena o se ono se lau pe iba se lau o se mea pe na
na iai whapena ia tapainga mea lofa i le pinko sai ai. Ia o paenga na pin whaponga mai ai e le leila wa fo i le sila fia le tunu le au ngani atu le tatu maftanga i le vai taimi ma le vai taimi. Ia ono paenga whapenei e le ngata o lo toe sosani ia tatu wa whala putuputonga. O toe whapena po i ona whaonga i alo ma whanau al tatu e pena whaponga mai o le la o le fast food swafa o alo ma whanau o lo whapena. Ai wana o alo lama ma whanau o le paftanga a le Marcelino Olins o i la tolo o le stala i lalo o le whaamalu o le Marcelino ia pena lama na silfi ai whapena po i la ptalaina a te man. Malo. Ia, atonu o le sauta o le da mo alo ma whanau. Ia, uai o le tele la voleteng. Ia, nga i lava tātou ia tamama tene tuai o mafutanga. Ai, o lava non tā uale. Ia, sei mafutai fo i mana i alo ma whanau. Ia, so fia o lo lumana i nei. Ia, atonu o tu ye. Ia, o le koe sau le manu ulu le ma ke fefe di o le afa mai ali wa springa le ae e manu ulu koe sa vili to atonu. Wa le no papsili le sunga le o ia tawai. Ei. Po ai le kiuke pe yo sa kayo le kiuke na malu. Sa e o ia tawai. Kiuke o le yala o me sama o me sama wa paka sama le la vai malulu. Lo no salomia la o sa tayo la e. Kiuke ka ko wera te vai. E arena se taru se ia se le avavina tangmo an tole malulu wale vanga fio ai kanga o fefe le malulu ia o te lofo ia ole asemuli ole ni masina ole anta pena ia wa o lofo kai a ka ko pese lo le pese foi le ka maki fa ma police ta porque e fasa o ai ia wai e ono ia novem ia wa maka funga pa o ka ko afo anta to pese kirisimas ia wa o lo fo ile so le kirisimas ia waka ko pese lo fo ile luma fe lo ri malato nga ia va de telele o ye foi no fofuanga pe o lewa wa oti mai sa mo ia ole a foi le ole ia la pata no vina isa sa mo le fa mai no le stitu lima tau sanga talmen fatu le onga sanga to Josepo man so le onga le na mata mai budi vai so lo tu lava se yo lava ya la pua me ia fele a fe on se le tasiva ono o ina i lo to pa tu lava ya la pua boy nei ma ina le vai tau o le titu lima le va six pulu le na tato faia la talina ma mari manga do ai mana tu ai lava foi o pai langi le fo langa le tionga ya leota da sio mando le nei fo mastanga malisi le ngalo lava foi le a tamali o le tunu o le tato mastanga io le o le fitu lima le wata ua mai o yu lai la so fitu ma le e o to le so ruskulu o na o le fatau lu inaile ia foi le fa moi le i sa moa so fitu lima o te le irola tato mastanga nei malisi po isfo fuanga ulanga iai na o iai tapenanga anisi po la pala putonga o la tole malanga isa mo o la pala mo tunga iai na sema malo o lo no wingana o le tamo foi lo su ele pa se pa u foi le vai temilde io on tu foi na tu sanga ia o ka ko ko karango mai foi le afi mon tu point al tanto duani tana al tanto duani o tu mai feska ko tio ka ko ki pale puso pa ilunga ka vale makepanga maracho right si puso malose ala ma puso ma Rachel le vale ya ma no le fa ma popo ma no le tua ile la mo fo ina mawai ya le poto manga va ya mo mai fo pe ona tanto o na tu tonu o ni tu mo le tele on tu no lang o la sfida ngalo no vionga ile loli e fa wa le tanto me alo fa fo ile na amato mai le luto to mai ti ile masina fo por ngana ku ku le kiki lunga fa mela Masi goku. Ai mai ole ka pena riso na ku pero sa bo. Ole ta tele mei ole wa ele tau le tato ranga le chimana was sponsor ina nei le tato a malanga nai sa mo al Marcelino Olins ta pena ya ngai sa mo ai le nga tailea ia o tulanga foi pena tau no yela tala yela tala ngai tulanga o tato fa nga me alofa ale
o lea ua iai lava le puapuaga tolo atu lava le tatou o le vai asofou a mataea tatou seʻi vai aso taʻitasi o tatou foʻi o tatou paiga me alofa le laʻi ai se tālā so se transfatau lava lona lua o le tatou alao le referral tasi e maltuina o lou suafa i tono le tatou seʻi vai aso taʻitasi o laʻi ai a tatou paiga me alofa ma tatou paise se malo ai Pinga la e tele whainga mea alofa e whamaloa whaptai I lau talaina o te matalo la ave se tausanga I tatou radio ta amo. Yeah. Tena, so I mai se si matal no vai rea se tata no ngai e se opa e pata. O lela koe a mai kia lu kalangoa e ngā le lancha me kia lu kalangoa I. Mai kia ngale ngā skupea nia ia e skupea nia tunu. Ia e malo le pule malo le fasoa ia o tanto I le vaitau a Sofia ia no le nei tausanga faisina silo ia anto no lela catch up mai tanto vo I langa ia anto le masina fo ia anto ai vo ma le masina o te se mo lo lumare ni na pena taurola pena talaila da talainga a te manu pe faiatu e pata sua lava ai pela na e ko stai ni sa no mo fa tu fa tai lava lo con fango mo lo fa mana tu mai vol tele ko tai ni pisenga dema lava mangalo ya tulanga wa ia I vai tai nole ai o le tulanga na ia ona o ta pata tanoanga leo na ia lava ma fu anga na wa mata tulava ile tu e stel ta tu afeta la I pa ia Christmas ai le ngata ile to we zero ile ave se fo I pa ia Christmas ai fa tasi fo la tulanga o la ia to swafa o to sei o la ia se tato sei a tau se leni I vai yaso taitasi dona winga ngata ina maua lau wafeta la o lau referral ai a whapetre mandia mai po tatou se ilea ia po le alawa se ilini o lo iai tatou mispi se ila na e whaia I vai aso taitasi e a whapea au lia mas kina ngalo le atua tabalinga tatou nanga ali timana televisi vaenga peo na ia tatou trainees a uni ngalo ia te oe o whaina atu e whaina whali cash flow trainee mai whaina tu lunga al whapte wa inga o lava lau pule whaitalia e pule lava oe lau tupe ia pe to ave lau trainee to telo nisi o lo na to lise tupe lo o mo le tavale ia na ave la tavale foto ave ma tavale tuai ina ia faio na to forna ina o de to tele nisi o le aina na vai nga uma fai tato faso fa tato no pe mai lo ofisa mana to foi o la una ngala tama fa na we pule la vai o ma o yelo kina ngalo e fa pe foi la fa ia o lo e tawa na wina I se tulanga ya fa ile tala fe nai a fa la ta vale lima se la ta la le we fa la ta vale langa o fa le tonu o lu fa se la kilomita a vale pa pena ye le pa na tal sanga I se lua fe po sto lua fe la ta vale ala fe nai ya ti o la vale po le fetalia o ta uma o te faia ya ta tu ta vale trade o ta o na lo to e se na tu ma ta to lo to I company o lo ki dia ina se ta vale toi mai lo ofisa Disi whamtalanga wal au mai le tato ofisa I le lua fitu o wha o lua fitu. Se lau ti mana nga tasi o wal se lau whaono lua, ono lua tasi le tato telefoni wal au fua. Si, lua walu Atkinson Avenue, uso walu Atkinson Avenue leo tau o yele tato tau tua wha tau wha ale ti mana. Ai ta vale te whiwhili mai ai tato brand new class Mahindra. Awale fōu mai ia peo na yele tato Scorpio, tato XUV 700 ia le ngata leo tato piki apo lo ile ofa na fa te talama na tua e o dia tato promotion se lua ini ta se ta vale tafi lo na winga a pai o lo e tato pa fe na etelia nga va to fa pito le afeta la o mo winga le pa fe mai no yama la mai pai o ma I live for that silly amala mai lo fina ngalo ia o le pai una lava e fai lava e oil tanga pa tau ia o se taimi luma to e fala ulo atu nisi vaenga la o ele tato tautua o terminate e mole atu whaktai tere la vai lau sunga I lau talainga se umani ai mai se fōli tato radio sa mole nei fōi a vai ato o le nei mātina o mai a o tai au fōi tato e pēnei ai fōi pēlmi ingai le I o tato o lia whai unga o le nei mātina I longa le malonga a ngā lofa
ia tele lava ma manu foi faiva ala toe le nei aso pa atoi fuia. Sei forma ia maruia le fianga le noli le pula le tutumla dangana le Jimmer Wholesale Autos Lua Vanlu Atkinson Avenue o te huhu e te maui e lana tutua wala au yei numera e pei o na ta o te ono minuto na ta leo le tula e tasi ta le tasi o tala i vai whanua. Wow, le neo kas fitialo. When I'm not having my 2-minute noodles, I'm listening in to Francis on Radio Samoa. Manga yellow kipi CD. Win-win, hooray! Manu malo I si tino tupe e tasi le awhetala ma le Vodafone Samoa e tawala mai le M-Tala. Tau ia inga whapea ua mawanga e lafo mai sau tupe le M-Tala mo soua manoa e te manu malo ai. E whaingofia lava, nau le lafo mai lava o South Seleni e lunga e ma le tongu se lau tala. Tawala mai I paanga lau M-Tala. Ona maua lea o laua manoa I se sei whapitoa e te manu malo ai I le tasi le awhetala. Mana tua, resi tala nei loa I le M-Tala e iai ia inga whapitoa. Vodafone, together we can. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei, teu, whamama, whangata, pe abe sea ni la au mapongati mai lo whanua, e ma whai fo i ona lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tautua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited, le olua tasi, tasi olua o tolu ono o. Olua tasi, tasi olua o tolu ono o. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Mai moa I lau whetu Samoa, le au lakapi liki at mai tai Samoa. I le aso tōna I nei, le aso lua Novema, I le lima I te aile awhana lima. I le malai ale Go Media Stadium po o le Mount Smart Stadium. I lana ta alonga whaitaulia ma le Fiji Puli Kula. O le awanoa wha auro le nei mo lau whetu Samoa. Mo le ofiatu I le ipu o le lalulangi I le tausanga fau I Farani. Wha tau loa sau ticket I le ticketek.co.nz. E tapo I ai lau whetu Samoa. O na taualunga I le ta alonga mata ina alii I le vao le Kiwis ma le mate maatonga I le lima I te aile valu I le afiafi. Go whetu Samoa. Tasi limoi betul, amo. Talofa, pongo le neo tatu por kalambe o le lutau mo oe. Ia leli, te tono oro o fola munu ia lava lusa. Ai e fo indi. I vai anga vo le wapi ni fa faku fikau lo ma fau. Ia e nga la volta tatu por kalambe o le lutau mo oe. E so ni fo ilo folonga. I foi tau ina ia te ele fe so yo no ron foi pos fumu le lua. Mai tala la apostolo. A wata tau te le tau matangata, a o li siri ma fai pule ma li o le pouri uli o le neila lo langi, a toa ma nganga le anga I mea o le langi. Tala le la apostolo tu se toi le ka le sia e feso ka uku ei. O le kaua fale nganga, I le fai ai pelu ma kao, fangfangua ma meo misos, ma vale le kau, le ai. O le tau anga fale kingo, so sa ili ele, e sa ili ai le kamao a inga ma le o le o langaringi. A o le taua le tātou te iai, o le taua whaale anganga. Whe mei kākou ke le kau makangaka, a o li siri ma li o le pouri uri o le neila o langi. O la ala lea upenga e kau i kākou kauanga. Suafa Yesu, o lona toto, malana upu lea. Ai maise, o le whau unga le anganga paia. Po feo so mai ai los fa inga ti apolo. Pe sau luma, pe oso mai tua, pe oso mai autafa. Pe sau lalo, po fea, o kongo le ainga, o le ngā luenga, ka alonga, po le alava kwa inga kaimi po fea ko inga ngofanga e oso mai.
e tātou te tau lava le soafa Iesu. Langa whemai le tala le poto Solomona. E ta mo e iei tangata mi o tonu i le olo lea, o na malu lea, o le suafa o le atua o le olo mauanunga. E mo e iei tangata mi o tonu, o na saonga le mu lea. Whapena fo i la le foitau o faitau ina mo tātou le tae au nei. Whai mai po o le afiafi, iyo tae au po le afiafi. Tātou te le tau mo tangata. A o li siri, ma li o le pouli uri, ma mea le anga umo le nei larangi. Tātou te tau i le mana o le toto Iesu. O lona suafa, malana upu lea. Ai me se le whau unga le angang pa ia. Ia, anga le mai le tua ia te oi lau wholaunga. Whenga i pe tiu te mwhaiwa malau o unanga. Ina ia o manu mea umano suafa Iesu. Mene. Whaafetai lea tua le na tato tupuai. Ina wana alofa fua. Whaafetai lea tua le na tato tupuai. Ina wana lofa fua ya te tato umane. Ya pepese. Alleluia pese. Alleluia whawhetai. Ya pepese. Alleluia pese. Alleluia whawhetai. Ya pepese. Alleluia pese. Alleluia whawhetai. Alleluia whawhetai. Alo, fonga mua, tautua, e moni nei fo yaso, as fai o nei masina ia, fa taro fat fo il tapo ngale tunu o tala mo nei tula, tala tumua. Ta ua nei poti tu pulanga e fa alu de tele ako ko sanga o la tuolanga e pini fiki mo foa. Mo mia le rolangia musiko le opera il teleato ngana manga nu o tante polincia. Ta longa, o le fia mali o Joe Mala sa ma foi ona foi sa na tala ile hakale All Blacks. Pa ponga e fala telino nei tala. O tangata tupulanga tele vou e tele ati tau sanga o lato o langa e wha moe moe ai benefiti ma wafua ma le malo, ia po benefiti le peo na ilo ai, e tu sama se li puti fau. O le li poti muli muli ni ane matanga runga wa tina alau tele benefiti le Benefit System Insights Report. O lo wha alau tele ina le so, ua valo ia ai wha pea. O tupulanga tele vou e mo benefiti, o le a wha alu le tu sama ne lua se fulo tau sanga i le lumanai, o lato o langa e wha langalongo ai i nei benefiti. O ila tau i lalo le ruso lima tau sanga le manu tua o whaasenga ina. E whaano le tisama le ruso tau sanga le rumana i benefiti. I le tausa ma le iwa pasene o tele tuai. Na ilo le whaasenga na sa iai le luawe se punu mane fitu. O ila tau lea lava matu tua e maua benefiti sua ngaru nga po job seeker support. O la whaano le tisama le se punu manu tau sanga. O la tau o langa i le rumana i nei benefiti. Whaasa ma le iwa pasene o tele tuai na ilo le luawe se punu mane fitu. I lalo le ruso tau sanga le matu tua. E mau benefiti mo tu pulanga tel vou ala a faalu le tu a fa tu ngana e le tsama le lusu tolu tel sanga i le romanai i nei benefiti lima sima tes pasene o tele tua i nai lo le lua se pun benefiti o i ungo nei fa se ngana o fa ilo i le telo fa fita uli o le fa lango lango o ye tanga te benefiti mo fa ilo ai mana onga vale mo le malo i le toe fa tu langa ia fa munianga maua e mo fa nga lue po le welfare that works. Ina ia mawhai ai ona tele atu tangata e ave ngā luenga. E pia ona whaari ai e le tamata e minista tō tā mai o atina e lau tele ma ngā luenga Louis Abston. Mai e tā uai o whaatinonga o benefiti te tau ona avea ma upenga sa onga le mū. A e leo se upenga toso e tāo fio fia i tangata i lalo. Mai te tau lava ona avea ma se awala monia ma wai ngā luenga mo i lato e mawhai ona whai ngā luenga e pia ona whaari ai e le tamata e minista. O le mawhine sa vea mo mawhatonu sa whalimaliu sa sta i steia ino uma esa so e ngā le lo i atualunga sa si o miai sa maliu. Sa lango mauri whanua tanu au kena ni se sefo. O mawhaine ona whai loa le ingoa e peona li putia e vanga o tala le sta. O Fiona Buckledge sa mua muatu nga lua e whalimaliu o le T-Pene Funerals ma a waida porkala me laulo i lunga le televise a le The Castic Tears. Sa a mata ona tilo i aile o leo le mata upu i whanua tanu i wai kumete Glen Eden. Ina masi no kuso, ma mori ai lo pakole chile so luo le vasto ruai. Isa na mio so tanga masa tino maliu, ma le mawoino ni kupe se fa balea.
o tu se singa sa tino ia vai ngo tala li staff o lo tua iai lo na mawaina no le tino i tupe se fulu male li mafe tala i se awala tau famalea i le aso foreile tu wai fa misnonga e kilani sa tapa i le na luia ia pana male awanai i le fa misnonga mo le ngola na kaleyen e ta fia le fa ilo mo staimi fa vai le lunga o fa fita ulio na mafo fau ai sa te ena le staff le tau fia le fa ilo le ngoma te ena i po i le fa masino judge Stephen Bonner le tau sanga roia pe tai sa ta pa le anai le awanai le tau fio le fa ilo le ngoma mo sino taimi ina ia mautino e te fatu nunga mai lana kalayeni ma avelo ia ia le fa masino le tapu se ia uri le lima i le fefena nafi se vanga na ai o fatu ai se apili le fa masino nga maulunga ai ole aso lana nafi sa fa mauni ai loa le awanai le staff e le oto ia se star sang o fatu ai mo tau fio le ngoa o fatu oto ina tu la e paklo i fa masino nga ile aso smali limon mas na fou o November. O whaaria ni kai kai o le pāti o le actor David Seymour. E na te lea lango wina le pāsai no le whailonga, ma le whailonga lanu o si amani le swastika i no fuanga lau kele. O na manao, e na te loa, po ai tono le au vale o iai tangata lau kele. E ulava, te luai nei sa whaasai le whainga malo so whaatasi, i a whailonga kengi i no fuanga whai kele. O le mana to Seymour o whaia le mai, ai o te whaatasinga tele le kengi so tula pono le mongrel mobile o a hat, e le solua le vaso nei, le sa paso e sa solo ai lungo la wale tele, o no le otro stasio la tu sui. E toi oni na yaso e fatele, ono fatu la pono lo le, ono fasa ina se pime a kengi, ono toi vai e no fang fai tele. Tele no ai au kila ni le solua, sa fili ngai le pari mea kosta falatsan, pe muli na fai ngā malo ia Australia. E le fasa o le fa alo le nasia i ki lao si amani, ma le fai longa o le swastika, lea e ei teime va ai o whaonga e lea tengi so tula fono le mongo mop. Ai ele se whailo sa po ina lakshana se ngā yoi ngō mapo fau yenan whai ngā malo so whatasi. Ai sa i whaalia, o le a whaia iai, ala tutale noanga. O le asana rafi, sa longo e Seymour, le isti pā anga le whai ngā malo so whatasi le Johnny Sila. Ele priva ia te ir pasta ino le whailonga le swastika. Pai e tā uai, e matua ino nei whailonga ma wha alo le nasi. Ai e manao, e na te whiailo, po ai tono le au vale o lo i eitanga te lau tele. E whaia nei whailo, ma a whaia sa uni lava i lato e whailo i lato. Wale a fsoso ni fwoi le eitanga te totasi, eilo ai, po ai i lato. O lo i eise maraonga mo tata polencia e pepese le tu ai ngō musiko le opera pera whaari ai e lato polencia, e iai le taleni. O le au pepese polencia le opera sa malanga atu le tukuke whailo ai le lato tomai le tu ai ngō musika, i se kona seti whapitoa le masina nei. O i tuai ngō pese SS sa lātou suina i lea konseti au fia ma pese au tō le Disney e o fo i pese polencia fia fia i tangata. O le tō limo le au pese o le opera sa wha fia fia ai i lea konseti au fia i ma le tampana ulava le atkuki Rich Bonini. Whanau mo lani le atkuki sa wharia e Bonini o se ava noe le au maua i le toi taliulo na tunu mo na ainga ma whaso i eilan taleni. O le alo sa mo ia Jordan Puimono mo noso. O se whaalo ngona fo i leo sa o iai, e pe o toi te liu sa mo. Whaaria Puimono. Sa le iai se lato whaalo ngona o se konseti, ai o pe o i lato e pepese mo lato ainga. Ai o se whiawhianga winga ese, sa vaaya i tangata uma. O le whaatonu langolango o le wha moe Glenda Twaine. O manao i le ke le atu o risi malanga ta amilo, e whaia i li tulangi le Pasifika. Ma ia whaari ai, o le vainga le whawhiawhianga le opera Rarotonga whaari tau sanga, o le tū whaatasira le onga ngana le Pasifika. Se tūlanga sa i oina le tamaita i pese Māori lauloa i le musika, Sporano Catherine Wintana. Sa ia whaari ai, o ngana Polencia, maana nganu e mātango where, mātango fia kele, i le whewhi loi whaatasira i le rorangi o musika o le opera. O le au whai business i le maketi fungalei sa mo o lātou tua ia. Sa tolopu i lalo la lumia o lātou o loe le teimi o le whanatanga tai ulo malo tau purenga, a sa usui e sa moa le vātou wai. Li puti ai e le lominga le sa moa observer, o le tō telo le au whai whata o loe le maketi sa ia eno lātou wha moe moenga. O le asiti ai le lumia o lātou o loa i le vai aso. O le supermarket ia Frankie Supermarket sa lātou longo le lominga le Sunday Samoan. Le se se o lātou o loa sa whata wina le vaso le whanatanga le chokam, ma le mea masari ai. Ai se taso tinao, se taso whata o loa lava loa sa o lava foi nei whaalia. Sa matua i mawalalo atu, le alumio ana loa i le vai aso.
mai ta wai sa tau ina malo na fatuina te no nga mo business ki falo te fale e fatu tu ai la to fato lo e fa la lo ai isu fono sa awa yastu ki le fono tanga ia taro talo ko faria le po ora ka pia Englani jo mala wana sina ki mali e tam faile e fa so via se to sina le talo tele vale All Blacks but le rosa mo Englani e fa ngora vasone we tu sia no penga so tengelo tele fa pe on haka e fa vale ma mo mi e passa like door ile mai ai le tele le mautari foi tau lu o penga le exe winga i ora na uai manatu falia sa te punia elo mala yala nei tu lawan te stringa ai le tu toi tala ina ile so sa e tu si ai o mea uma i ele ponga e tu stringa ma ola na tamo fainga wana o sina pia malia le tamo faile e pa to sina manatu ile e talonga tele ia marisi sa mae ona tari foi tau o tiaing sa to e fa o popo ai le tamata alo to sul fa te sanga e station fa makalanga ilana uai tu stringa e fa dia e fa pea ile popole pe fa ta akia este au ia selu tau i haka e pera va ia ila ola kapili ke Engelani le talonga mare tosta boa telu nei ai di amataina le talonga fai toria sa tu ai fa sa ola Engelani ma fa tau te falling ola au Samoa au fai la tu si va tau ile huka Samoa ya Jan Kum Tong e ta alo markala po Manly ma le afa Engelani Mikey Lewis sai wana ina fa te to ai ola moauru ile la kapiuni o iti awe mo mia le nao de tu le mama mo spulmita mai awe faiele la to haka pio New Zealand si vatau Samoa sipi fiti ya pole sipi tau atonga o mala ile o fili ai la Engelani ile talonga mare o Blacks ia ma se tala la mai nei o le uni la kapi New Zealand o sauni nei e amataina se si tu ai ngola kapi ile fatau tino e amataina ile luafe mare rufu lima i se tamfainga e tau fia ia tangata i le talonga la kapi e ma fao popo i fo i la to e awai i le talonga. O le tamatai tu va alo laulo canoe sprint ace Dame Lisa Carrington o le sila o ia fao tanga ina nei se uruai tau i fao le tau sanga ni sila le social committee a o Olimpeka le Association of National Olympic Committee Anok o Carrington sa manualo e pina ure tolu no Olimpeka tolu i nei Paris ya kusum ma fa popo ina pina no Olimpeka i le valu ma o manualo nei le tau i le tale ni pitu mawa e talonga o le outstanding sporting career o se tasi o tau i fasi stili wanga ia i le Olimpeka e pina tali ai e Carrington i Portugal e le vasanei wa fa ailo na lele mawa e tele lantari in ta alo le Olimpeka e o mai le teminei e pina amta ina mai le talonga i lontona i le loa fisma le lua mai fa ono fa wa wide Olimpeka o le loa fisma le Fuvalu i Los Angeles. A tona manatu e lau tapo e tonga o le lato no whanga tu i au Kilani mai o se territory mo se au e malanga mata alo iai mata ua o se fili a betai o ta mamauna o ka pili likter kiwi sa New Zealand ne ai o au Kilani o le matu fale o sa uniuni le kiwi se fa to ai le stamina no mumu o po a tonga e be ona masani ai le sonai a fata oto lau tapo e le mate maha tonga i le matuai fa tu muri ai o le valai le Mount Smart Stadium fa o popo ia i le vevelo fa rongono la ia i le talongo ni au lua o te wivi mo se ava no e au si ai le suenga champino le tamasanga ar Pasifika ai o fa lia nei ar fa ia o ngare Kiwi Stacey Jones o le fa sango au matamata e le tala whengai paula mea o lo lato ta alo i lo lato lava nofo anga au tu salava pe o le ale tūlanga o le aiai au te pai a wa o le lato nofo anga mo lo lato ainga ia au Kilani ia kalanal ne yaso fia tauma Maria leso Baby, lomani! Hey! Oh! O te mana tuaina si o u ainga ile a matanga sayai ile matitiva si o utamama na matafangota masi o utina ile umukuka masi o mato faleo o sayai etau patu lo na fola ai atu
sula ua onga o whaatali le whaiva ma utau fui fui paelo ma la ua mo o te savali le nu u atoa e whaataua o whangusea se tupe mola o pili a onga ma mea whai asi o ainga ele alo le mativa le le tango le masi o ainga te le ifia ai pe o te whalolona o la sa o loto i le whaleo o na mativa i le tino ai sa mau o la maya ke riso whawhitai i le luanga luenga le salofa o mato ai 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 le wa mato mato tua o faita ito alua a esusu e lava le famalama mato e te paitua i le whainga ta ole o lava na tau asa mai e nai matua e le kalolua nganu e na wa manui ai matau le le tango le mausi a uai te le ifia ai pe o te whalolona o la sa o loto i le whaleo o na mativa i le tino ai sa mau o la maya ke riso whawhitai i le luanga luenga le salofa o mato ai 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 tango le mausi a uai te le ifia ai pe o te whalolona o la sa o loto i le whaleo na mativa i le tino ai sa mau o la maya ke riso whawhitai i le luanga luenga le salofa o mato ai 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 le le tango le mausi a uai te le ifia ai pe o te whalolona o la sa o loto i le whaleo o na mativa i le tino ai sa mau o la maya ke riso whawhitai i le luanga luenga le salofa o mato ai 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 Say Frank Solomon DJ Twitch ele ngalo le mativa le di fo i vai ngola wo li fa tsi tu ya se uli mo la li fi mo ta tu tala e pe ona u da tu le tu line tasima tala I ta longa ele nga tele ba tsi tu le sunga le fi au ya pasta rolani lota male polo kala mina o le u ta mo I tanto ile ne ya su to fia o no fa na nei solema o fa longo longo to I upo le pesele fudra umantuni. Fa atau fangu sea se I mawai se tupe. Ewe. E antonu elena o le paulea o mea e maua mai. Ia po tau mafafu e maua mai le sami. O lea sa apa ia ilo tantu o tuno. I lea aso ma lea aso te loa o mai lava le temine. O loo fa apea lava o na fai. Ewe. Ea matua. Ele alu sa kupe foi lele lo walu a mai le mena I ol sam a si vanganda e fa alu ila ping singi I lo walu le I le va ai a wa o ye temo ia pe ki alu foi ke kuisia wa le mena ta te fa longo ye sa mo
o kere ialua ui e whaka inga whaile mea o le sea. Ai whea kula ukana. E se lo fie o ke ai le mea le o le sea. O le makua maanga ia. Ai ka kangi la le sea fo i lele i lunga o le mole mea o le whai. Whai ai whaalifu. Wai le maanga ia ai se kalu. Paka kua le sea i lunga o le whaalifu fo i lele o ka whaalonga kusole. O kai. Makua pretty full pineapple aringi iau. Ai kau mawha pia kou sea. Ia, whaantala whaantu ia i lantou. O lea sia si mai Samoa i tutono o New Zealand. Le nei fo i vaitau o le tau sanga. Whaafukai kele na whai whangu sea. Whaafukai fo i whai kulaia. A la i loa o. O le ua fia ai mai ngile vai ngale Euskari. Ia e mali lieri. A kou fia kausa samia o kongi whangu sea. Ia mani a mai moana ia. A nga i Samoa a mai ingi kou mawha. Nga o kele o le wa lelele a fe mua mai ngi usila. Ia ko a wha ua wantuile i nai. E whewho. I au se tali. Wa tala vantu i le sunga i le li pule o pas. Ia e roni soti le mafuta mele ni vaingo le awo. Ia kausa mi kou palolo. Ia o ma kou ele o koi fia ma kou menga o palolo. Pa wal mema ke fia i ma kou mo meu steak. Menga o mo meu afo maso. Menga o oyster. E mi tapu soa fa maloantu le ria o li Marietta. Sina leo e te vise o fisa o vi mora au kuso. Ia wha teile mafuta mai le tātou tautua mautu malawale mafuta mai le nivaengo leo. Ma lo la vai a te auto. Ia au kau maua ko la wale wha si unga o telefo se iu le nei au. Whina ngalo i lantou iai i le kako whiri makeki. Le wha tau i mo meo o la ei o mea tau lima. Ia ua ola vai a kako ke sainga mo meo pepa masima chips. E se foi de popoko le vai ngale foi le la ko mea fula wai. Ia ua e alu i a sula fa ka inga. Ia e le kimi kia lua kwa. Wa kau sioki mai ka ko lo inga. E ma ko makeki. Oh, sorry. E pe ia o le sisu la wai o le makeki ma le ina lani ri le wai o le makeki. Ara vangale na uma wan tu le ringa o. O le vai mai. Pia sa konga vile antu fui e no fuanga. E whaingo fio danga i tui tangatai na malanga tu Samoa. I le fontanga a tai o malo le taupulenga le futua mai atu nei lafo. Ia, antonu. E sa o ila antu i lisi tu. A wa o lena mai tau atu. O lena ia no fuanga whapitoa na sa. Iai fo i nisi o lo sa whatawinai. Mo ila antu ia sa malanga atu i fontanga. E pei ona tuana i atu. Ia. A tonu se uma mai so malo lo au finga luenga malo tai au male aso nga fu ona vesfo ia ona mo mai leo se fina ngalo tanto malo fa tau le mata o pua o to ia tanto pisini si dai flea market ia wa afa pe ka linga ka fa ka ia wa nga fu ngas afa pe pis ol makwa manga ia fu ile lo lain tau fio lo seling ia e mawale awale tau singa mo tanto ai. Ia misila wala tina inga ole tantu utunu i Samoa. Oloke fai kau kuilungai. Ia kusa le ia kako. O kai ia nga lo ka fia va ia kwa ia kolpololo. Ia o ka laku sala mai la ka ham food. Sa ka va ia ku ia ka le va ngai ku mai lunga i palolo ia mo i Samoa. Ia ngo ka lua ku lola ia fa punga le vaivela. Ma kwa i fa punga. Ia e ma kwa lulu al pepa kongo le mole shaming. Ia ngo ka ma fo le palolo ai le shaming. Ioi, e ka mai container, sorry. Wa ia ku le ka mai container nga. U ka ko container nga ku mo kongo ka ko ka poki mai te ka wei foi. E le o le large la. Ai pe umba le medium. Ngo wa ia ku Samoa si. Ele si fa kaunga nga o fa kaunga palo. Limba se la ukala. Ko fiola eri. Ia. Nga ka ia inga malo ka fia ai palo. O ka fa pero. Le ai ka sami pe ko palo. Se mako ma ko e ai mako sa mangi ma. Ai mako fasipo. Kalan bul me ai u ke ia fa ma wa ngaka e papa nga ko e vili mai se o ko ngi fa bla
Hadi. Ke ia ai ufa kope o mingi ia me o me ia ra ka ko ai o ile fa penga ia e so ye o le olangaringi ia e fa penga o le mea avaku amai e le fa penga le avaku ai le se me amai Tamala fai esa mai waino le ni vai ngola woli masano pe afo e upo was kai do se lau ka na ka war kontina le ku er pono no ja mo fu war ka Brena tele Sarah Puni Josefa Malova tele ma jamai te vanga city male SK Freight Crates Rita Lennox yo al makwa ku ai lumarki vi maka ya kolpolo. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha.
Fai sau teu ngā tupe e teu whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se whaamoe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M-Tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafsota i mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teu whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teu whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O e fufu e whaatau ese lo fale, e te manao ista ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Beta Drive Doctors, i le tau longa whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is flu riva, mo i lato is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma i maangele, i taftafane o le McDonald. Aman rewa, i taftafane o le Faletusi, po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa tatu atunu vai le tatu pol kalame le areto leola e le amatanga fo le yaso o te filfie fa filo e te oe fai on so time my boy tatu pol kalame I yaso tasi ma lord so fu o le mo Samuel us fuono alfa upule fulfitu fa pea a waiva ai tangata iletino aiva ai le tua I le loto. O le upu mo I le aso le nei, aua le fuaina lau tāua I le vaai a tangata. Ia na o le vaai tā tele o tangata, ia ma le mawhau whaunga wha le tangata I le larangi le nei, e fua le tāua o le tangata I lona tūlanga o lona position, ia maona fōlinga vaai, ia ma le vaai mai ia te oe, e fua ia I le tāua o le tangata. So e tele fo I la tangata, ua fua lona tāua I manatu o isi tangata e winga ia te ia. A whai e manatu mawalalo tangata ia whaiteinga, a whai e manatu mawalalo tangata ia te oe. Ia, ua e mga kumawalalo foi oe ia ki oe, a whapeke laku se si o manga, ia e lea mana ia oe, le ini tala le lei whai ia ki oe, ia e iei fo I tono lou a inga ki wa e kue se ale whainga oe, lea mana ia oe, ole mea ole a create fo I lou mawhau, mawhau sia I lou mawhau, ia le kue inga mawhau e winga ia te oe, ua e mangaku fo I oe la ia te oe, ia e le tā ua oe, aisea, ua fua ia lou value po lou tā ua, e whaalango lango I le mea e manatu ia isi tangata a tono ni tala e te whaalongo ia I whai tangata ia te oe, o le attitude tangata po le amionga tangata e whai mai ia te oe, ma le treatinga oe, ua tuu ai oe lalo. Ia mawhausia I lawa I lo mawhau, ia I longa e ka ua lo nei tangata, I le mea kangaka e whai ia te apa. But you know, te whamanatu ia te oe, o le tua e le whapena, e le fuaina le tāua oe, I le vaai mai o le tua I le tino, mani au ofu, mani au fōlinga, malo whai tino, ia e tāua I le tua. O le me siringa ka ua I le tua, o lo loto, e sila le tua I lo loto. Fe mai tala foi le tua le sa whai tau nei, I le tama foi le o tāvita, ina ua alu Samuelu e whaau ia tāvita I le aingo yese, whai I le tua I ngae, mawai le tupu, o le ainga nao yese. Inga ua laku yese lo iai tāvita I le whale. Ai laku yese vai atunga, o lo iai ia whanaua
Samuelu na ina wala tu Samuelu e vai atu ele o ia ile fana ua fana uma yes e ia ile tama to tasi misi tama le tavita ala la ia isi tama uso tavita olo ia ile fal kiki loku yes tama ola so le ki o fai baile tu ke sa wi falel nei o tama fai maso tama umi malo rosi kama wa fai kama train e oil tau o vita Israel e la kulo Samuelu ma fau ia sa wala ai ke o fita lai baile tu ia Samuel wa ke va ele va aile tua e pe o le va ai tangata e va aile tino va ai maso va aile au lei va ai me fa pena ai o le va aile tua e va aile loto e vai le ami e iri si kamala le sa fisili lo Samuel e isi si kamala le sa wa mai tamai le se pasi le tua e mai lo tala yes e ele kama ya le kamala le leo mamoi so le ata le va ai ma wala lo le ainga ele se va ai ma wala le anga foi le ai o le mana ia le efforts po le tangata po le ta le tangata i lumo le tua ia mafua i onga esela na ngaluenga o le wi e nofo ile la fuma moe o la ngaluenga fa tawa o le va ai ngo mamoi fa mai lo Samuel ai amil kama ngai sa ta tu televa ngai le la ai se tau no umai oi aki lola inga usau or kama kiki ai sau fe maile tua kamanga pafu isia e sila le tua ilona loto wa bulbuliane il tala le tu fe mai o tabita e tutusa lona loto male tua so ole upu foi la mo ai la solnei pole ale tu inga tangata ye oi ia pele amana ia oi pele seki foi oi lo lava mafu fau fa manatu mai le tua la solnei e ta ua tele oe awa sila le tua i le tangata i tutonu le me sili leo na ta ua le tua mātou whaifitai pe whailonga ina i mātou i tangata o le nei lalorangi te le whailonga ina i mātou e ta ua i mātou awa te sisila i o mātou loto mala mātou wawa ai atu whaalango ia te oe o te talo se tasi manatu whaatau waalava o ia te ia nei loa e sila la fio e ta ua lona loto na ilo seisi lava mea o lo fata ue tangata so soani lo fio ia te ia o Yesu amen. Fa
Hallelujah worship team malabese si ile whaawitangi taulungan tuaile polakalamena ole a rinto leo lai le neia woli e pe ona tabrina le sunga le whaiwhi au ia pasta la whae le kopa o le Assembly of God e le whia ango lano i le motele i sala whai maua se si ona whapoponga i le taimi masani i le aso anta au ba anta tu publia i lona lofa malona i le whaie se kiko i le whaie fo i le maso ia ai fai i mea nei tutonu. O lo loto, mao tanto loto anto atoa iai. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Lawa joe sfulu fitu minuto ntalo le tulai lua ntale lua ona aburantu leo tanto tala epe ona e whaafunga yei le tulai tasi mai a se yuri umlau leifi wha silanga pe ona tautu mai le official radio Samoa le rifo i vaenga o lea woli tue wha talo whantua i pea whao le wtua e mafu tomai ile tanto polokalame malo la vale ona sai malo foi ia le tangwan tai tu te mga luenga e pe ona whenga yai malo o tupa ia malo o tupa malu Whaalinga mo mua an talofa Samoa, ma le tua le tanto Zumba a le Team No Excuse ia sa tofi e pe o le basini ai i le OMAC po le Otara Music Arts Centre i le taulanga whaantawi Otara i le afo le ono i le whiawhiana nei e le ise tutongi o le Zumba sumai tanto whiawhia ma whaamalo si tino whaatasi a wā le tanto soifua malo noina e maua le tanto Team No Excuse i le tanto si o le ono pa se lau Alexander Crescent in le pito nuu na o Otara. O le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa. A wadi ngalo saulo minga o le tusi o le songa whaatasi ai ma saulo minga o le vau filifili e mawai whaalopenga o Samoa i sisifo tutuila mamarua o nisi o talatu o Samoa o la ngā upu, o le matafa i le matai le whainga o wha lawe pe o wha i poiponga, ma liu o le o siusinga o ainga, whesila whainga o paolo o si i wha anoano, wha alanginga o e ka le sia ma le tele o le ngangana o wha anoalonga, e na o le fitu se fulu tāla le tau, na o le ofisa fo o le Radio Samoa i le tolu pa, tolu ono Hobel Avenue Manukau nei, e maua tuai ea saulo minga. Morisi whaamtalanga, wala o mele tātou ofisa, I taimi whainga luenga i le lua ono lua tasi lima i watolu. Lua ono lua tasi lima i watolu. A whai le leilau sa veu. Ma lau I whalera bo I le nunga o le penga te whai langi anga I sao. I lunga o le shopradiosamoa.co.nz. E whai mai eilau oka shopradiosamoa.co.nz. E whai mai eilau oka whaawitai. Whaalinga mai le ainga sa mawala I vau o le pala. E mua pea le whaapolo ma le whaasangi lo tātou tāpa au sili I le langi. Ona e au sanga le tua ao ma manusina le soala na pule whaasosoa. I lo o tau soifua ma lo o ne yola. Whaawhitai wa sopo mai lo o tau soifua I le rei taimi o le tau whaiwi unga o le tusanga. Ai o le antau to ia wha mai neu teilo loto taupa ia ma mamalu le anga e whainga tau sa mua lei a vivia e le ma whai se upu ona au awina o tau sa ma whainga tulau na lava. Ai wha sisila antu ma le hawa tele I suli uma o le ainga sa ma wala I vau o le pala o le whiango malie o lo alana papa au I ni sila nei. E fia whaia se tātou whilo inga I le astona I neia so lua o Novema I le se fulu tasi I le tai au I le no whanga o le fitu se fulu B McIntyre Road I Mangry Bridge e talo atua I suli uma o lo tātou a inga I na ia awai mai le neifon tanga tāua a wā le tātou wha moe mo le tausanga fau. Morisi wha mtalanga tili wha so tai mai ia mawala I vao Filipo Filimaua I le olua lua lima ono tasi lima fitu iwa. Olua lua lima ono tasi lima fitu iwa. Po ngalwa mana tanielu taito I le olua fitu whaiva wha lua ono o. Olua fitu whaiva wha lua ono o. Wha utaiolo sainia e mawala I vao Filipo Luteru Filimaua. O le sa o le ainga sa mawala I vao o le pala.
i le afioanga o Malie. O le whaasisilanga mo le mawhutanga a alo matama whanaua vaiala. Mo alo matama whanaua vaiala i le vaimaunga. Wha mo le mole e wha mana tuantu le tātou wha tasinga i le mautau maunga langa fuaina Jensen i le tuantu si o le tasi o Iva Hillcrest Road i Papa Toitoi i le tulai tasi i le awoli o la stona i neia so lua o Novema lua fe lua wha. Mana tua maila o le stala e pei ona ioina. Tai o lo senia le tātou wha linga tāua lea e fingota ulu a vianta mo le laulau e morisi wha mtalanga wala mai le olu atasi lua i vaiva lima valu i valima. Olu atasi lua i vaiva lima valu i valima. Po le olu atasi lua lima iva tolu wha o lima. Olu atasi lua lima iva tolu wha o lima. Po le olu atasi tolu lima fitu ono tasi. Olu atasi tolu lima fitu ono tasi wha fitai. O le whaalinga mare whio anga o Santawa i Sa Fanta. O le ai ia i langi tāpu o pa ia le popo Samoa. Awa o sālava mai le vavau e o i le whaavavau. E talo antu le tātou nu. Le pa ia i tamali i mawhaila aunga, whale tua matausi, ma tama whanau umalo tātou nu. O au maui au kilani nei, wha pia fo i paolo mangafa e malu ele nei nu ia Samoa, o loo a fifio mau i le nei antunu. O le awhaia le tātou whilo inga i le stona i neia so lua o Novema lua whilo wha, i le tulai tasi i le awoli se i o tātou wha so ai e tusola mata upu na ta oto mai le tātou whilo inga mua. O le nofanga e whaiai o le se fulu wha Cape Road i Mangele i Aukilani nei. E mana o mia lava lo o tau awai mai, e fe wha so ai ma so ala upule lo tātou wha moe ina ia mawase tonu mautu e tusola mata upu e peo na fonga iai lo tātou no. Tai mai sa plate a wale fonga tau mafo le aso, tātou whilo iai i le manuia e ala i le tausinga alo tātou atua. Morisi whaamtalanga e te whia mālamala mai vala a mai a le telefoni na o le olu atasi lua lima tolu ono whaafātasi. Olu atasi lua lima tolu ono whaafātasi whaamtai o lo o sainia e le lau le mafutanga. O le wha silsilanga le mafutanga e whaka sa vau tupua whale a lupo. O le antau toia wha maene i teilo loto pa ia Samoa e mai saua se ia pa ia fili ma politu. Tulau na lava. A e wha silsilantu maleava tele tutawai. I le pa ia mala mamalu o le mafutanga a alomatama whanau a le e kālesia e whaka sa i vau tupua whale a lupo. E whaapea o le antoi suia le tātou whiloa inga, e peo na to whaina i le aso tolu o Novema lua a whiloa wha, i Glen Eden i le nofanga e pei o na Masaniai, o le tuantusi o le luse fulu Westward Ho Street, e te mimilo i le tu taumatau le roundabout, lea i luma o le Calston Shopping Centre. Whaamoe o le tātou whisila whaiai le alofo le tua i le aso, o lo sainia le nei wha silsilanga e le tai fono male laulau. Morisi wha mtalanga, wha apso te iane a tātou numera i o le anta ua, o le olu tasi valu, lima iva valu wha. Olu tasi valu, lima iva valu wha. Olu tasi o valu o ono, iva wha. Olu tasi o valu o ono, iva wha. Po le olu a fitu, whāwaluiva o iwa tolu. Olu a fitu, whāwaluiva o iwa tolu, whawhitai. Male tātou wha silsilanga mule leo tonu mai le reia so tofi mole mafutanga a le Auckland Pacific Kilikiti Association. Mo mafutanga ma au Kilikiti uma e fia mauri malai o mo ta alonga ma tole ninga
O le awhaia le tātou fontanga lona lua i le rauwhanga masani i le malae o le nati o Tara i le aso lulu aso ono Novema lua a whelua wha i le afo le ono i le fiafi. O le fiafi fo i lea o le a tufa tufa an tuai malai mo i la sa awai i le fono taluai. Wha mole mole mana tua mai ia le listala monisi wha fesili wha sotai ia Nancy i le olua tasi, olua tolu, o iwa tasi wha iwa. Olua tasi, olua tolu, o iwa tasi wha iwa. Po o pe telo i le olua fitu, tolu valu tolu, ono ono whalua. Olua fitu, tolu valu tolu, ono ono whalua. Whaamtangi o lo sinia e sona sa au tāwhianga o le teite whono o le Auckland Pacific Kilikiti Association. O li sina o tātou wha silsilanga ma wha alinga fo e pe o na taulu mai. Ia mai nisi fo e nuu ma fio anga o ma futanga e ka le sia ma futanga a inga a wala vai le longa puia li o lo taupa ia ma lo o tau ma mal. Ia e mole tu fo le wha utai. Le fsosoni mai le tātou ngā luenga whai whaatasi. E pe o na ia le tu iai leo lau sosoni. Ia ka ko wha mamafa o ka ko koma. Ia matulanga umai fsosoni mai ele ngā luenga a le tātou ofisa nei. O lewa toi ono minute o na tālea o le tu la e lua ia tāfo le lua i le ria o na toi au nantu leo tātou tala i vei whanua e pei o na tapena mai ai. Ia le sunga ia se uli umalau le ifia walawa ia le tautuaina o lo o taupa ia ma lo o tau mamalu. Tala whantua i nai me le pone le mafuta mai il tamai ia whauta ia musa. Ia ma le ainga fo le rivaingo le awuli ma lo la vai ia te utau. Ia le on sai ma lo le whai o le whaiva. E la ngantai leo alo sina anti le tu sipa ma le ainga Evelina tui maunga. O ai fo i le ingo. Sio ka mai a Solomona Leasi. Ma na fuala au le fa pianga ia o palolonga e le ia nga fuala au la ingu. Moli me fa lo fa nga moli so ia poema le lan tu au vali le divaingo le au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lima minuton talo le July lua va antalo van tule fianga ya mulepola Wayne Lounge solo fianga i fo mga tafao oi mga luenga o le dia stofi o to uma ya o le dalo fianga ye ma tutu ma faiva lo filima le fan tu ainga tosi te mama tida ma tu tono mo te malawa mo tanga singa se mo fanga ya o lo tosi lo to sui fua wa mai o to le vai ngo le aso ke ka ko aku i le fan tu nga Josh Tatofi Manatu le mafutanga o emana tua maita o tu mawita ilo fatu Boma Tate tala no ai Mamo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu Mana tuai
tua ulufiai Lengao sa wale mafaina tini lufia vai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o tele tu na oe Tau sao songi o la fusi ia mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele la malena Afai olea la upele la malena Afai olea la upele Malo fofonga mua tautua e moni nei fo yaso as fai o nei masina ia fa taro fat fo il tapo ngale tunu o tala moni nei tula tala tumua ta ua le poti tu pulanga e fa alu de tele ako ko sanga o la tuolanga e pinifiki mo foa mo mia le lo langia musiko le opera il teleato ngana manga nu o tante polincia ta longa o sia mali o Joe Mala sa ma foi ona foi sa na tala ile hakale o blacks pa pombayang e fala telino ni tala O tangata mtupulanga televou e tele ati tau sanga o lato o langa e wha moe moe ai benefiti ma wafua ma le malo ia po benefiti le pena ilo ai e tu sama se li puti fau o le li poti muli muli ni ane ma tanga runga o atina e lau tele benefiti le Benefit System Insights Report o lo wha lau tele ina le so ua valo ia ai wha pēr o tupulanga televou e mo benefiti o le a wha alu le tu sama ne lua se fulo tau sanga i le lumanai o lato o langa e wha langalongo ai ina i benefiti o ila tau ila lo le rusa lima tau sanga le manu tu o fa senga ina e fa alu le tisa mari rusa tau sanga le rumana i benefiti ile tau mari iva pasene o tele tuai na ilo le fa senga na sa ia ile luaga se pun benefitu o ila tau le lava ma tu e mo benefiti su anga nga po job seeker support o la fa alu le tisa mari se pun valu tau sanga o la tu o langa ile rumana i benefiti fa mari iva pasene o tele tuai na ilo le luaga se pun benefitu ilalo le rusa tau sanga le ma tua e mau benefiti mo tu planga telvo ala afaalu le tu afaatu ngana ile tsama le lusu tolo tel sanga ile lo mai ine benefiti lima sima tes% o tele tuai nai lo le lo ave se por benefiti o i ungo ni fa singana o fa ilo ile telo fa fitauli o le fa lango lango o ye tanga te benefiti mo fa ilo ai mana onga vale mo le malo ile tu fa tulanga ia fa murianga maua e mo fa nga lue por le welfare that works ina ia mawhai ai ona tele atu tangata ave ngā luenga e pia ona whaari ai e le tamata e minista tō tā mai o atina e lau tele ma ngā luenga Louis Abston mai e tā wai o whaatinonga o benefiti te tau ona avea ma upenga sa onga le mū a e leo se upenga toso e tāo fio fia i tangata i lalo mai te tau lava ona avea ma se awala moni e mawai ngā luenga mo ila tō e mawhai ona whai ngā luenga e pia ona whaari ai e le tamata e minista o le mafine sa ve mo fatonu se fale maliu sa sta ia ino mai so nga le lo ia tulunga sa si o miai se maliu sa la ngo mau fonu tanu ia kena ni se sepo o mo fai ne na fai lo le ngo e pe ona li putia e va ngo tala le sta o Fiona Buckledge sa mo atu nga luer fale maliu le tipene funeral ma a waida por kala me laulo i lunga le televise ale the castic tears
Ta mata ona tilo ia le mata upu whanua tanu I wai kumete Glen Eden. Ina masi no kuso. Ma moli ai lo pakole chile so luo le vastu ruai. Isa na mio so tanga masa tino maliu. Ma le mawaino ni kupe se wha malea. O tu se singa sa tilo ia le vanga tala le staff. O lo tua iai. Lo na mawaina no le tino I kupe se fulu maleli mafe tala isi awala tau wha malea. Ila so foreile tu ruai le wha misnonga au kilani. Sa tapa ila na luia ia Panama le awanai. Ia le whaamasnonga mo le ingola na kale yen. E tā fia le whaeloa mo staimi, e whaamae nei lunga, o whaafita uli ono na mawhau. He sa te ena le staff, le tā fia le whaeloa le ingoma te ena I po, ia le whaamasino Judge Stephen Bonner. Le tā sanga le roia e peitai. Sa tā pae le anae, le awanae le tā fia le whaeloa le ingoma mosi na taimi. Ine ia mautino e se whaatonunga mo ila na kale yeni. Ma avelo ia le whaamasino le atapu se ia uria le lima I le awhewhena nafi. Te vanga na ai, wa whaato ai se apili le whaamasnonga maulunga. Ai o le aso lana nafi sa whaamau ni ai loa le awanai le staff, e leo toi ai se star sang o whaato ai mo le tawhi o le ngoa. O whaato o toi nei tūla ai paklu I te whaamasnonga, I le aso smali limon masna fou o November. O whaalia le kai o le pātia le actor David Seymour, e na te le lango wina le whaasai no le whailonga, ma le whailonga lanu o se amani le swastika, ino fuanga lau kele. O nei manao, e na te loa, po ai tono le au vale o iai tangata lau kele. E ulawa, te luai nei sa whaasai, e le whainga malo so whaatasi, ia whailonga kengi ino fuanga whai kele. O nei manao si moa, o whai ale mai, ai o te whaatasi nga tele le kengi so tula pono le mongrel mobi loa hat, e le so lua le vaso nei, le sa whaaso e sa so loa ilungo la wale kele, o no le oto stasio la tu sui. E toi o ni nā yaso e whaatele, ono whaatula pono roa le, ono whaasai na se pime a kengi, ono toi vai e no whangwhai kele. Tele no ai, au kila ni le so lua, sa fsili ngai le pāri mea Christopher Luxon, pe muli na whai ngā malo ia Australia. E le whaasā o le whaalo le nasia I ki lao si a mani, ma le whailonga o le swastika. Lea e ei teime vai ai o whaonga e lea kengi so tula pono le mongo mop. Ai ele se whailo sa o poine Luxon o se ngai oingo mafau iena na whai ngā malo so whaatasi. Ai sai whaalia, o le a whaia iai, ala tutale noanga. O le asana rafi, sa longo e Seymour, le isti pā anga le whainga malo so gatasi le Johnny Sila. E le priva ia te ira pasta aino le whailonga le swastika. Pai e tā uai, e matua ino nei whailonga ma wha alo le nasi. Ai e manao, e na te whiailoa, po ai tono le au vale o lo i eitanga te lau kele. E whaia nei whailo, ma a whaia sa uni lava I la to e whailo I la to. O le apsoso ni fo I le eitanga te totasi, eilo ai, po ai la tau. O lo iei se maraonga mo tanta polencia e pepese le tu ai ngō musiko le opera per whaari ai e la tau polencia e iei le taleni. O le au pepese polencia le opera sa malanga atu le tukuke whailo ai le la tau tomai le tu ai ngō musika I se kona seti whapitoa le masina nei. O I tu ai ngō pese SS sa la tau suina I le konseti au fia ma pese au tō le Disney e o fo I pese polencia fia fia tanata. O le tōlimo le au pepese o le opera sa wha fia fia ai I lea konseti au fiai ma le tampana ulava le atukuki Rich Bonini. Whanau mo lani le atukuki sa wharia e Bonini, o se awa noe le au maua I le toi taliulo na tunu mo lona ainga ma whaso I eilan taleni. O le alo sa moa ia Jordan Puimono mo noso, o se whaalongona fo I leo sa o iai, e pe o toi taliu sa moa. Wharia Puimono. Sa le iai se lato whaalongona o se konseti, ai ua pe o I lato e pepese mo lato ainga, ai o se whiawhia nga winga ese, sa vaaya I tangata uma. O le whaatonu langolango o le whaamoe Glenda Twaine, o manao I le ke le atu o risi malanga ta amilo, e whaia I li tulangi le Pasifika. Ma ia whaari ai, o le vainga le whaafifia ngā le opera Rarotonga whaari tau sanga, o le tu whaatasila le onga ngana le Pasifika. Se tūlanga sa I oina le tamaita I pese Māori lauloa I le musika, Sporano Catherine Wintana, sa I whaari ai o ngana pone ngistia maana nganu e mātango where, mātango fia tele, I le whewhi loi whaatasi rea I le rorangi o musika o le opera. O le au whai business I le marketi funga lei sa mo o lato tua ia, sa to lopu I lalo la lumia o lato o loe le teimi o le whanutanga ta iulo malo tau purenga, a sa usui e sa mo le vātu wai. Li puti ai le lominga le sa mo observer, o le to telo le au whai whata o loe le marketi sa ia eno lato wha moe moenga. O le asiti ai le lumia o lato o loa I le vaiaso. O le supermarket ia Frankie Supermarket sa lato longo le lominga le Sunday Samoan.
Le se senga la tu lo sa fa te wina le vaso le foru tanga le chokam, mone me master ai. Ai se taso tina se taso fato o lo lava lo sa o lava foi ne falia. Tama tu ai mawa lo atu, le lumio na lo ile va yaso. Ma ye ta wai sa tau ile malo na fatuina, se no fo nga mo business si falo tu fale. E fa tu e la to fato lo e fa la no ai isu isu fono sa awa yasu ile fono tanga. Ia taro taloga wa faria le po ora roka pia Englani Joe Mala wana sina tia malie ili tam faile e fa Sofia se to sina li taloga tele de vale All Blacks wala rosa mo Englani fa ngona vasane ina wo tu sia no penga sta tengla tele fa pe ola haka e fa vale ma wo mo mia de passa like door ile mai ai le tele le mautari foi tau lu o penga le exe winga i ola na ulwa i manatu falia sa te punia elo mala yala na tu lawan te stringa ai le toi talai nei le so ta ia tu si ai o mea uma ia le ponga tu sustenga ma ola na tamo fainga wana o sina pia malia le tamo faile e pa to sina mamatu ile ta longa tele ia marisi sa ma e mae ona tari foi ta o tiaing ta to e fa o popo ia le tamo ta alo to sul fa te sanga is nation fa matalanga ilana uai tu sustenga e fa dia e fa pea ile popo le pe fa ta kia este au ia selu i tau i haka e pera va ia ela ola kapili ke Engelani le talonga mare tosta boa talu nei ai di amtaina le talonga fai tolia sa tu ai fa sa ola Engelani ma fa tau te te foring ola Samoa au fai ela la tu si va tau ile huka Samoa ya Jan Kum Tong e talo morkala po Manly ma le afa Engelani Mikey Lewis sai wana ina fa te to ai ola moauru ile la kapiuni o isi awe mo mia le nao tu le mama mo spulbika mai awe faiele la to haka pe New Zealand si vatau Samoa sepia fiti ya pole stepi tau atonga o mala ile o fili ai la Engelani ile talonga mare o Blacks ia ma se tala la mai nei o le uni la kapi New Zealand o sauni nei e amataina se si tu ai ngola kapi ile fatau tino e amataina ile luafe male rufu lima i se tamfainga e tau fia ia tangata i le talonga la kapi e mawhao popo i fo i la tau e awai i le talonga. O le tamatai te tuwa alo laulo canoe sprint ace Dame Lisa Carrington o le sila o ia whao tanga ina neise ulu ai tau i whare tau sanga ni sila le social committee au ao Olimpeka le Association of National Olympic Committee Anok o Carrington sa manualo i pina ure tolu no Olimpeka tolu i nei Paris i au kusum ma whao popo i na pina no Olimpeka i le valu ma ua manualo nei le tau i le tale ni pita mawa e talonga o le outstanding sporting career o se tasi o tau i whasiri stili wanga i ai le Olimpeka i pina tali ai e Carrington i potu kale i le vasanei wa whailo ailo na lele mawa e tele lantari ta aro le Olimpeka i o mai le teminei e pera amta ina mai le talonga i lontona i le loa fisima le lua mai whao no whao wai le Olimpeka o le loa fisima le Rufurvalu i Los Angeles. A tona manatu e lau tāpua i a tonga o le lato no whangau tū i au kilani mai o se territory mo se au e malanga mata alo iai mata uai o se fili a peitai o tā mamauna o ka piri likia kiwi sa ni sila ne ai o au kilani o le matu fale o sa uniuni le kiwi se whafto ai le stamina no mumu o po a tonga e beona masani ai le sonai a whata oto e lau tāpua i le mate maha tonga i le matuai whatu muri ai o le valai le Mount Smart Stadium fa o popo ia ile vevelo fa rongono la ia ile talongo ni au lua o te wivi mo se ava no au si ile suenga champino le tamasanga al Pacifica ai o fa ia nei al fa ia o ngare Kiwi Stacey Jones o le fa sango au matamata ile tala fengai paula mea o lo lato ta alo ilo lato lava no fo ngau tu salava pe o le ale tulanga o le ai au te pai o le lato no fo anga o lo lato ainga ia au kilani ia kalanal ne yaso fia tauma Maria leso Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tatala tala le leona motu o le pawa e mala malama
se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selunga nai A tali i le anga leanga Le ai se ono sai Tau sanga whea ngai pea ma whainguta Nono fo I manono uta Wa pei I tau se panguta Salafe avea I solo molia I le tula pono Whai mai e tafi e se ita o whanue umi e sa o Nati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai tai Tasi iwa malu iwa mapu I maota o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maitina ole olanga Samoa utele fatupu au se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selunga nai A tali I le anga leanga Le ai se ono sai se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selunga nai A tali I le anga leanga Le ai se ono sai Mapu mai tina o le olanga Samoa utele fatupu au se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selunga nai A tali I le anga leanga Le ai se ono sai So whakamali e nā la mapu I tinga band I living vang o la Woli malapese mapu I tinga o le o langani.
Ia mapuani se me paolo pe we la ngona le vevela o le la. Ia wangi ngi malu mo fo le savili le ia woli o le so tofi le so boli. O le fo imasina o ke topa lua afe lua family atu le fa tai. E le sunga ia se yuli mo tatu tala i le so e pe o le toi au dantu i le tulai lua. Mo se si fa bo ponga i la wo ia ta o le tulai. Tasi a pe antantu wo le foi. I le alo whamalanga lelei o le tampa au sili i lunga. Ia, antono nana e maua mai a tātou tala i le iau. Ia le tūlanga fo e pio ni e ia se whiringaro. Sa whaalia le se tasi o prop. Ale awe engelani e ui e le o pikina. I le squadra ene lani le ta alo ma le o le peleki. I le whae ungo le vaia sunne. I lona manantu e whapea wa kaunga wha malolo le haka. Ioi. Fa mewa kaunga pin, ka ule pin, ia e ave fo ilele fa no fo itua. Ia ava ile ile te le o le fainga e tonga tona tala. Le ala wo toi fa ali ai lona manantu ile so ina wa umana on tapela na Twitter. O le Twitter, le wo fa ngoina o le X le termine wo umia. Ele tangata bilionea vo ilele suafa ya Elon Musk lele ya Louis Sambo ala Louis Sambo ala company vele lo Starlink. O lo ofa apia mai. Ele o sa o le fa winga ina tangata la na tala le na faya. Ile anso nafi. O lo na ya manatu ya. Sa ia fa apia mai. Nga longa ia fa ile kalanga abile haka fa malolo. Ina ia tele 20 manatu ma awa ia tuai. Ia loto tangata. Ile ta longa le peleki ma engelani le o sa ngi tu yai. Ioi. Ia le bena tu pui mene yo penga ta faila. Pe ia no tala no antoi fo i tasi aso. E entaido ale tangata ia. Io na ia langona, mau na ia manatu. Tonu fo ia kangaka ia. Io na ia langona. Ia malona ia manatu. Ai le va pena ole ala ngutasi ai tangata uma. I se mea o lo o ka whakarangoa ko ia ita ia. Wai e se o langona, e se fo i lo whina ngano, o le mea ngai manga ia i leo langarangi. E se mau tanto langona, a wa a whapenga ra kasi ara mea kako ke i ai kaimi uma. O longowi, i kua pori ngā rā ri leo lang. A le manga i o le se o whina ngalo. Pefe lanu wa i whina ngalo whaalia. I se awana lei. O le menga le kere nga misi ya kako. E ma nei ale whira ngano. A o le awala e whaari ai. O makua se la isingi. Ko se sau fui lele ki whara ngaku pelpe le. Molo king palau fui lele wa. Ua moku le si maa ngoa fui lele. E pie pa o e pie ka e fui lele diske. O le mea le tupu ilungo mene i o penga ta wha ilangi. Ia wai leo ta fia se whira ngalo whaalia e pūle al kamalo makuai i lona ia whira ngalo whaalia ai na paua o lea e iei le tapula e iei le limiki o le whaalia o le whira ngalo ia awana ia whai nā tuai fua manisi tangata i lo o ia ia whira ngalo whaalia kusa ako o mai sanga ngana la tamai ka alo le polo ai awar ka alo furkingo waka ko karangoa i le polo la kapi kako karangoa le polo kapi, kako karangoa fo i le polo voli, tatu tala noa i le polo voli, kako karangoa fo i le polo kirikiki, nga o le polo kirikiki ama olo mpa kirikiki, wai le whaingo fio si a tatu matau. O le tele o le taimi, talu wana sau i tua lea mea o le Facebook sole, e makua ka akia, mai le maka upu, kongi la pisi le maka upu, ai karangoa i ka ngaka i e whaali o lan tulangu, si kako whauka i o le si mea te whaano noa i tele i whirangalo i e whaali e lunga o penga te whailang. O le hawhaina tuai fua o a inga, o tanganta o loo whaatatau i nisi o mataupu. Ioi, o le hawhaina tuai o inga, e le se mea le leira ngame. Mai e iele whaupunga whaaperitania, iele me ta o le healthy debates, fi naunga. E makua le ise mea o le apopole i fua. Ona o lai finau i mataupu. Eoi, ia e pangare. Se usau ale teknolosi whaani o ne po. A ua kausi loa i mamafau tatu. Ma le mea kakauonga whai. Va vea le sau i lumo le fia. Le ngi mara ngā pakia paka.
ia ka wa apa muli atu foi le toi a wa mai tonu ia ia le lolo e re ai wa makwa ma se e lu ngor simba io makwa ma se ia le fola la papa voi le le freu ona ole nau ile ia wa ma wai le penga na o ta anti antu fa pena yo o ta lia le tanto so ta inga ma le fionga ia le mo yava mai na vai le suyo le tanto wala leo i se taimi o le awo lini e ha pe a tanto wa liatu a o fionga ye le tu manga wenga tute ma fai va lo film o a mai oi o ngai wa e ko ngu ile ka vale ya ka ngolo ye le awo fe ko ka kala o so o ye vai alu mua se siaki po ye se vai o la ka vale a fai o el tinana le so kongo so fa fo che fer ko inga fer ka mau ka mai vai mele vai o la ka vale me vai o waipa ye me so o ka vale a fai ke re lo le me fu ye le so o ka vale au ai ke fai le me ali si ri inga fa kulia ko long ka mai a lo vai le so o ka vale ai ala ku ka kala le mere u ku ye le so ai ngau meri kwa ngi or salima a mai fu al so ala wa u manga fai le sapangi le mo le meo le wa mea ana ro kwa sei mai runga e lo so a wa fai le menga ele anga ile fior ka va ku ko sar kwa ngi uma ta lo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wa sui ya ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu Radio Samoa vevela Kia ora Westies, it's time to say bye-bye to your bin tags. From the 1st of December, you no longer need bin tags in Waitakere. Simply roll your bin to the curbside on your Auckland Council bin day. Search bin tags to find out more. All together Auckland. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi no valu fa fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o fa o. Tolu i valua o fa o mo le R-Dash Travel. Lo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Susuluma, sulumiai. Ayo folina, ata, sineleva ai. O te taua tuile sunei, avec o fai muse. Suine o ngana tunei, sunga ilula lelei. E o fai o manga sala o se abenga ua mama. Ilata ua mafutanga. Lo tanga type na etele ne te mane ese o ile pele ma vaina ese o e ola uma siofo ya so fai so sunai au mai ya lo to ile siofo ile poto o e ola uma siofo ya so fai so se uana na ia ile to la u ile tu sape fale yo sé tu jana materia bella ngona pe fatu kuma ya so mabona ulo no sa mafa atali tali se umali maya oyo la ani lo ma amora oyo wa umai yo ulangona leito foto pongo my name of out so songa lo to yo
so fai so Sungai au maya yellow noto Letio fo ile poto O e ola masifo Ya so fai so Se uana na wi ile loto La u ile tu sape fale Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo lo fale na u e matino Le fifa ya ma uso Le ne ya lo fa sa awina mailunga O yo la wangel le te fa al Baby, it's a baya tu wana ola, vol masio fa fa bel belle rosio ne yanga, ole masina ole fetu asusulu manaya ole kitara malio oe o te fa tu saina, ole se vai malu o sa wa tu fantasisa wa ia yesu bebe se fifia o angelu a wable no fa wa mo personality alone light up the room, just one kiss alone that make me a oh e ola o masio fo Ya so fai so Sungai au maya yellow noto Letio fo ile poto O e ola masio fo Ya so fai so Se uana na wi ile loto La u iwe tu sape fale Lo masio fo Lo masio fo Lo masiofo lo fale na u e matino Le fifa ya ma uso Le ne ya lo fa sa awina mailunga O e ola wangelu le te fa aluaina O e mawhauwhau po le ale isi la asanga fau e tatawana e a ngai i ai. Mawhauwhau e toi fo i le a onga pe su e sau ngā luenga a ele I lava lo te apena. E mawhai ele OCA ona fesoa soani a te oe e a matalau la asanga fau ma le mauti noa. O le mātou polokalame fau e au fie le whāwa ia so suenga ma e o atu I le sefulu lua vaiaso o fesoa soani wha au popo. Mō nisi whaamtalanga le sitale le go.oca.nz/ignition Oceania Career Academy o Laulu Manai e a mata I nei. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car tua tu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe a manamia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz Mai moa I lau fetu Samoa le au lakapi liki at mai tai Samoa I le aso tōna I nei le aso lua Novema I le lima I te ai le awhana lima I le malai ale Go Media Stadium po o le Mount Smart Stadium I lana ta alonga whaitaulia ma le Fiji Bully Kula o le awanoa wha au le nei mo lau fetu Samoa mo le awhiatu I le ipu o le lalulangi I le tausanga fau I Farani wha tau loa sau ticket I le ticketek.co.nz e tapoa I ai lau fetu Samoa o na taualunga I le ta alonga mata ina alii I le vao le kiwis ma le mate maatonga I le lima I te ai le valu I le afiafi. Go fetu Samoa! Masala ua e vaai I fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela mo ia vela level tele o le ai fa ima malulu mai ia le taimi male taimi le so tolu milu te ai le afo le luanga yantu matua ia ma tavole fo ia piki le fana wa onga I le tu wa ia onga I se taimi le to ma vivela nga le riva ngola so mo le tanto filo inga ma le fionga ia le mo ia va mai le vai le suyo le tanto wala leo e pe ngalue mai tonu Samoa ile nei fo ia sumulmuli o le masina o topa fa tala vantu le maiava ma lo le fai o le faiva ma lo le tawantai
mātou misia lava o le tātou mafutanga fo ile le fonutanga le wa mai atu malo le fai o le faiva ia malo fo le ona sai mai le riva ngo le awo ia malo se man o lau tō whafonga mua patalo whatu fo I le tātou atunu o mai mo whafonga le nei tū lao le awauli ia matango fia le tau sambo nei ule alofa le atu o lo manmia lava I mātou ewi lava le umale ne vai mal le lava vai ane le whafonga anga mali mai mo si tātou atunu mai le fontangan se vai atu nei ai sa au fonga mua ma nei ai o tātou so tanga le sa whai taimi le o no taimi umalava ma so umai ma wali tātou update ia ona o le taimi o le sa fia ngai tātou mtan ngā malo mai se fontangan lights ia e pea le fese choko mi nei la tau ia pea ngā kongi mai kasi le kula uma ia nei mau tāpena penanga e tele sa iai ia e whaftai le lofa mleanga leo le atua leo tātou toe whailoa ia I lo maunu ua leo tua nu ma lo le ona sai o I lava o nei fia ngai fo I manga se ngasia lilo te le lopo o le mai taimi le ana e anga I tuai o ili 264 tu muale tau a fia mai o le furua o te loa o le whatimunga le isi umu lewa wala bebe ai mātou ona o le asitonu le ia tā lofa fo isi tu malo le mai mau o la tau tāpenanga e tele ia mafuafuanga ia ai le whailoto sesi o le o tūlanga lava whal natura I le malingi fo I o wanga I le fo I aso ia awa matua mana ia fo I tāpenanga asi umu la tau ia I le whawhailoa I o le tupu au te ilo ina le ma o mai ele furu le pe o fa I leu ia tau si o tu vai aso le ia o tau feololo wa o le vai ata tau le fatino I nei o le vai ti poloa ia ma lo fa tai ia o le meta ua Uli masau le fa mo sa mo I lana talinga ma lo ia o te lo na la au nga ia o ngai la vea ko I ma ka ko I le ma lo longa le o na fo I le tanto ma lo le so kai o ma le so ngafua lilo ia o tātou ia whai a tangata ia ailoa o lana tere lana mingoi o le tukom ia alu whakasi a kwai public servants ia la amalolo e tu sa o le tūlanga le iei mātou ia o le public service lava ia le e whaila lato holiday ia ele o tātou uma ia o le tūlanga na e ia ia tau tangata tawa sila fia o le sa tele ia le taimi sa whaaluina ia mese foi o le malolo wa na uva ai nei au vaenga ia sa fia ngai tonu a matapenanga tātou malo ia le au fingalwenga ia mese foi o whalitali malo mtong papena ia ele momoi ele o sui si fi mtong papena ai o le tūlanga ia o ina e le wha au tau tangata tau wale li pule ia pota mai tai pule foi e sina malo longa male au fingalwenga awa whaftai ele lofo le atua wa mai al nei wha moi tele fonga mo le lik malo on sai malo foi le lava papale a lilo mai le tu muli ese ai o le fionga I lana mai estete le tupo sa le sale tolu ma le masio foi a Camila o nisio ai foi o tai o malo taupulenga o toto e nisi malo le timile ipo wa mai a uma ona tu sa mo la tu tu ia ele ni malo o toi o lo foi o sile fio foi il tata o tunu ia malau ftalenga fonga mua o e fa pe al naturo nei me o fontanga na no fa pe foi tata tai peo na no fia uma o le va a so o mai mali kula lenga umai e mana o a tau fai ia anga I mai ai a pe na foi la na ia tunu ia sa o mai tata fa moi o le tulanga silion tawo te lo nao na paua tunu ia na umi na faisi umi on no funela to omalang le na nga I fio anga ia sa vela to mala to fa tino ia to tunga pe tali malo ai fo ia le na ma wai le fio nga fenga ia o mangiangi le na faisa fai ia fa pena foi manisio o a fio anga pe o vaiala ia le na sia la to a malo yo tanga al to atelia e mau ke ngofo qual press conference la sto na foi la fonga mo ia man tu ma to o ile akizi I mulifanua ile certain ma to o fa kwa ke ala kiki ale lua
Awana fai mai e tu ua le pasi le wha. Ai ke ua wawe na mata woi o. Na ola isi e kawa ia le tapuninga o le fono. Ia e watu mata we kawa le press conference. O le mea lai mali ai. Mata o tu lo le mata o whata tag. O lai fono. Nei wha uma wamata o po le fono i tonu le Sheraton. Ia ai o le tunanga le nana iei. E whai ale fongo. Ia le sawa i whafuka avale e whahe ia. Pale mia ma. Io mai al sailing ya e la vea ma ko kama o laksen nga lue mai nga laksen le kai minga ma tele yo ati tai wa pe o le stanga tana ma tu lia pe ma wal ma press conference ia pe ta ile ma mo a fio ese mai le fionga le li pa le mi o to malo in sila ia ai le tulanga na le na ye nei ester ke le va venir mai le fia ma sina ta penai ia le mole makale takom ai titi tele taimi foi lele ia vai lá le mele ia taimi ni ol ma ta unu lo fa mai ia henga i peka ko fu ka ko pot wana ko fa solo a ko mortisimas ona tu langal na ia ma lo fa we ta wole pan mi o ni sila lilo ole se tala le mai ri o aninga le wenga o fu ia le taimi ni po to o toi fai se su enga po o mo su enga lena fai ele va ana ole manawanu ia o la tama ia la fa tino nga wenga ale au mau la fa tino nga wenga ia na fo wa ma woni tala sala tuele i mo fa ma ninga po le pe mon o le wa se tu to va fo le na to sawe e leo ia le fono tato nga tai fale ia ma foi o tulanga na eva tu o le va ale ana langoto ia o le se mo pe mo ma se fa mo ningo le tulanga ia aioni me fatino iso tuenga ne fai o le tal no nga mo na male ofisilio pulenga le o le mtanga luenga o ngaluenga le na ia fa pe mai o e fatino nga luenga se vanga na alte misala la ile tupui itua ia ona famarolo le nga venga ai o le time lo no wingo la ia la nga venga ni time ia le ma lo fa tak ia talo si o le ava veona mo mai se tali po la le tulanga ia ia wa te taula vona fa ia tu se fu nga ni si le nga tol su nga le pe ona taula mo ia le company insure ai te tauna ia se compensation mo le tanto tu ia ua fungi uma ko le fongo mfa ngalo i fa pe o le wala ka mai so fia ele te wana fai fai unga le tulanga le ali sa le la vai lau tanga fongo o le tulanga tawa e se foi me la lango e fina ngalo tanga tata watunu o tata ule e tu oil fa fita uli ona le wa fia tata nga tai fali awa le swasa mi le fa pe nga si umuma sa fa ka nga kai swasa e fita fea ia o le sami iso se tu o tata watunu ma watu fo isi atu motu la tala tamai ia ai o le tulanga e pe ona ba ai wa le safati no ia le fatata noanga tamai tai o Aisha ma le malanga al tau pale miena watau no mai ia ele i fia mana o ia le na pa wal tala laksania ia fa malulu mai le il fa la le watu fa fose ia fa pena for Winston Peters ai o lo titilo ia o laila langola tau fina ngalo o taimi o fisosoani taimi o fatanoanga ma fisosoani mai ai el fa fitau lile o te ilo fo ele o yani usila ia tulanga fo ele e fe alo fa ai il tulanga le watu mai tua ia ai e ono va ve foi meni ma me fa porki ke ia iskanga e no fo la tau fa porki ia wa na fo tali mai ia va samana ia ele o ia se fa to senga o mana o miel tato watunu na paule tulanga le fa tal noa ia ole le tam fai se soani tu ina mai ia mangal wenga lai fa tino ia ai sila fia foi fonga mo se mulingang ioli e pra kal sa le upunga ang mulingang ioli ni fo ia nga ole e mua ilo was se so Samoa so tanga talava
Ia whape mai le, ia whamalunu aku le mea watupu. Ale ama tau mawhai le mawhai ngata ai. Ia whape na, ona awa o mea ngai whale nga mga o mia mei kua sa whakaifongo. Voi le na o iai. Pato e se mai New Zealand, awe e se le waa ale la, compensate. Ia, ma ia, e whaame nga mga mia mei sa Lona winga la, o tangata la lalo i le fianga, o le si foi tūlanga. I le tūlanga foi le ngamuai, e taona ilo tonu pe o a fia tonu a tangata i e taua. Ne wa i le latu a fianga i le leanga ngā tai whale o no, i e whalangolango iai, mo le funga tau mawhamatu pe maua. E taua ala wai, o mea umawhape nei e tupuloa pe ana o tau momo, e ale se, ke o fe mai o kai ai o aile kai alu fango Mari pe la o tu langal nai e ona tilo fo yai wan tu ina fo fasili isi tu malo ia na tsa o mai ai tu yai na ina me o ma ia ai ta totalia pe o te lo o lo o yai le tato malo e tau ona ia tu le tu langa ono le si o manga ia se la fia foi se manu oi fomua le fono le na faini o ke ki am ka po mo le fonga climate change an melen kalangongi ni oi never fatu la le fo wa saini le declaration I nei I Samoa nei ma fai ona pui ka ko oceans e ma fai ona fai me o kalingalu le tua oio o meo o le sami male lau ele nei e saunga le mua tatu tangata ia me sol tilo le whalanga I no sami. Ia, e pe o le me whalna sa I le po le tato press conference I oi I le Sheraton. Le sa nga ia toi fasili anisi le whionga tamai tai pāle mia o Samoa I le mata upu le mana wanui. Ia, ai ni tau fi mai ona e monia le whionga fi me. Ia mta upu il vau New Zealand tato. Ia lau ke le lor kilo le climate change. Ia au fi ai la ma le mea nei pe a fai e tilo whapena iai. Ia ai tato tali ia o le sei uma so malolo ia sei maku fa mamalu pe so malolo si va enga lea. Ia na matoto e o mai e lona ia le lua ia se fu. Malo va tai lilo. Ia le le talo sia. Ia la fa pe le ona va vena mo se so ni mo ia I tu malo fo I le tanto tro. Ia o uma le fono. Matango fie le talinga malo le tanto tro. Ale vo o manga vevesi fe I se wis ka I fo le nga kausu e ia songa Paulo inga ai le ko fo ia kula ko kungu. O Botswana. Oh, e pe ia la ko malo nga e Ai ba, e lei ma se to o tanga bala awas kengelo. E lei ma se to o tau fia bala awa ma skengelo. O lo reine al waku I le ngu nga kalia Botswana. Me fa ko e poko yo fasko. Sa wa lo reine. Pe fe lo lo I solo I ma ave ka. E ma kwang fo le le ya fasko. Masalo. Masalo. Pa pe ma kayo lo reine. Kuaku I kamala yo yamaku. Ele ai musingai. Na vesota I mai sia matou pulenu. Ya ula le vai le ke sa le fungo. Pe mai. Ola le kai me le malanga ku poro ke fa pe yo lo rain le la ili me pem fangan wa ku yo. E fa la wi lo ye Botswana le. Me ola le kai me le ku po fa o ya alo ke ku siu. Pa ko e malo al sa fa I si mo lo ko ka malo halu lo. Me mai ole se ma kofia o lu male awana ma karo usa le fia karo ya lo rain from Botswana e fia karo sa o ya king chats ele ai ole metawa na poto ia le tu malo foi le lengi ke fo uma ku le fi mali o lo rain and so we ko ma se nga fo se ole ba nga lo te fi sitting ya lilo la nga ole o mai la mele sorgi ole la vo uma fongo ma nga yor ka nga malo ai se ne mere ka ke vesi ole vi ole sa ole tonga ole ale me nga ku pu nga ri ya ka ko ri mal lang ya ko ngai di ya o swinga fumua le na faile version lona lua
Ia toi whaile version no na tolu. Ele ole vi ia ton sui. La sa ye upu ia o upu ta ua la le whai mai. Awai. E moni e fo ia swinga. O la whai o te loa ia uia e tala whia unga ia. E swinga na whai e malo o tua nai. Ona tu la whai lele whunga mua. Ele whai pia nga kako kangi kako saurutonga. O lo lea manatu. Na tatou tangi tatou saurutonga. Maualoa. Usu lor kako pese. Sisi ya ele fua. Mari. Sa mo tu lai. Sisi le fua. Fa pela lewa umia wali masifur kusang. Ole asanga kula ia masisi awale yang wale bangang yang iar kako. Wale bangai lunga. Wale bangai yail tatou so ila ola manatu awia. Ola mo koi fikawi lele ia. Ia swinga na fai finga malo tu anai. E fitau foi ia swinga na isi foi upu. Ole mele to tama il to tele ina wawe esele upu foi lea. O Yesu na maliu mo Samoa. Mari. Yesu na maliu mo Samoa. Sa e na foi upu na mul mai. Na ta wele tu ana ia ni. Ai ona o til foi ia. Ile mana ia fam tala ina mai. El tama ita yorita. Awa o engalua kalangwa marita. Mari. Ya. E mana ia fam tala rita mana ia foi fam tala nga a famanatu a tanvasa. Ile tulanga foi lele ele o se meu fa peo. O fia foi se fia fa peo i se suia kwan me le ai. O la na tarfia unga ia ai o tata watinu. Ya. Wana nga fai mai ka ko kungo se meang fa vai ko inga wala bang ikango se fai. Ya ai manto foi o tupu foi ile u foi lele. E awa ona tatou titilo suinga mai lea taimi. Sui le tau, sui anga la langi, e tau foi on tatou sui. Ia ai o le atunu, ia wa le fia al toatili. Ia o te loa la e la mama manino. Ia wa kua inga ai mai. Ia wa kele mai makala le whainga malova mai o konga ngofu koka ngofi sui ngā mea. Ia, o le tūlanga lilo wale wa umanila, wa umanei. Ia wa lena uma ua ile sandoanga le tuwinta ia rita. Ele o iei se vaenga o le tūla fono. Ale maa lolo iei le temine, ia o ke le lopo le alkausanga ngawhai ele tūla fono na ele vi il sal tong. Ele ma whai e session koi su le version e whaonga ina. O le ala sa ulangona iei wa o le sina mea o le whaatat. Se ia muse finanga lo le tanto ma lo le temini. Pe koe keu le kula fong. Ia po le tūlanga la o iei le vi ile o le tanto sa le tong. E o le tūlanga ia whai au le iei le vi ile o whaonga le taimile nei. O Yesu na maliu mo Samoa. Whaonga peanga. O le nālau na whaonga si vainga leo te ilo o laile tu spesere e whakasa. Ia o whai pese maaluam piula le salata u whaonga ina mai ale. Le version le, ai whai o le version le o tato pese ai. Il taimile nei, o na ia Yesu na maliu mo Samoa. Kakau o elenga. Wala ona pese ona olana o lai tonu o tu spesere e whakasa. Uche e tala whea unga fo. E pese mai leo whai pese a wa oma whalitua ia o le e whakasampi ula. I tu si pese o la whai ea o aia la tau. Pese ia sa uma maso uma. Ai a whai o le. O le tūlanga leo iele version e le tem whai onto e ilo. Ia. O le mena e tau an tatou whaonga ina lava. Se iwanga na noa manatu wani. E le fitala whea ngai le tu ia i o le upu le ia. Wa o le upu tonu wale a whonga mua le umatua whai ma me whitai i tangata. Whai mai wa ese Yesu a ku Yesa moa wa mawhai o nai tau tai. Mari. Wa be ese Yesu o le upu wanga wa be ese Yesu. Ai lau tatanunga o le pese a koa o lai e lalo o lai le iai al whaavai o le atuan whaavai. Lai me mai ai le pese le ele vi al tulanga le. Ya tata musa fa tu tele sa tala ye laka fam talanga na fa ye mele. It's not about us. It's not about the V. It's not about the V. It's not about a song. It's about us. Pa feon tato fa winga ina na mea. O tato ile vi ai le fa pe. O ina ngo ko ka ofisui o ko fa le ko kele fi manga ko ule ko ko me umang.
Ia, o la foi manino fionga leli. Ele sangai, le tuai, ai ale tu samata to winga mamio. Ia, o mena e tawan titilo ele se winga o le malo, ia masi au fai pese. Na su ele pese fa pea. O su wa vese Yesu le ai. La ia Yesu la ile tua la il fa vai. Samoa na uma tulun fa vai. Ia o no le e mau ese. E foi ia tanga tata watu no la fa mai e ton tu ye. O la ia le version nga ai ona wo mai si vai nga le pese la to tu spes. Le wala ia na pese le tulea fongamu. Maro fa tai e au ngā voide. E kau kei loa kua de kai minga kusi ai. Pe o ai ngā iei ko kongo ole. Wa lena mai tawina le saunoanga le tumita i a Rita. O lena whaile tauwanga. Whaile tauwanga i sa ili eise vi o le sauno tonga. Ona whili mai eile tutonu o pese na e se furuma le lima. Ona tuusia le ma whaangota. Ona sa waila ia eile i si suinga. Ona ese fo ile o le si suinga le pe ona talo sanga ina le tatu o tunu le na vai tang a veiva se lau valus furuma le lua e pole vanu fa na la na tulo ye mai Yesu o le fo le ngo o le fo le Yesu aliu mo samo ia nga ia a tonu e manga ye fo le kupu me le media e ka ke o ia o ka ko kala fa solo piku ia wa o fo ia ka kiri do fo ka le me ari di e moni awa o le wa tele upu ave ese my version mo mua ia saule lua na ia tama ainga isi foi upu mana ia le wa tato lo atu ai o upu na sa ia le pese mo ile vi i te mo mua ia le sa wa pe ana o fai atu o tilo la to o tala fiaunga le upu le mo le taimi le nei tai pe la le sisi ale angiangia wale vanga sisir ka kusa olokonga o mai lo wa fia ne tau sanga ono sfulmon tup tau sanga o te tau na tu yele upuangi ngesa wale vanga ilu wale vanga kamakua sa moa wale vanga independence e ka kaulanga ku ilunga le upule angi o te support inga lale ko inga mena awa sisi kusa la wa kango sisi fakasi ale angi wale vanga yai wa fia ka sanga le makua tuta tasa watunu wale va ia e o foi la mele fe mai Samoa wai mawhai ona e tautai e kakau o leo kei loa ea uia o lai e whetau i tonu le whai upu na fuanga i lunga i whai upu i wa umatu ia na tūrare e lela i eile atua o la i eile whai upu i e lano mai la i eile atua lo whaavai ia ai ole tūlanga ia e langa langai whai mai wai kou avi ethi e tua e kuu i ngā upu Ia, malo whaatai. Ue le so nā mea uma. Ai ona o le whaate ia o nisi. I le whisuia inga lea o le pese ai ua lewa na ia le ia upu tuaina. Ai ona o le whaate ia vo i le whaape. Ia, buit ka whewhi. Po ai ngā vese. Ai le loa lai ua umana tu matamba ngā ia versions ese. E pe ona tā ua le tawanta ia rita. Ya, Antonu sele so na lea mo tanto umalawa. E haona tanto malama ia ilo tanto tala fa solo pito fo ile na ia le leanga ia tuluma. Ya. Ne te ini si vainga tawo te fia sa no ia ile mo ia vol ni vainga la u te lo. Ma sa no tanto to le ingo ia fu ala au wa fa ka fanga singas. Vai wo ula ia o lo wa le mo pa in fala awala. Pa fire kai me ngoi fala ia e monial tale lele usta e leia le sta ai le leia le pui na i lo tau tonga fitia o le upuma na ia le na ai se manu la uto fa fonga mua mai so fo ia o le so fa ele no fa no fa tata tala il tata fa masinonga ia ona to ia ngai foi le tata u taile ia o ka fa ki si masia ioi na ia ingo la fo mai ia ngai mai ia ma na ia ingo fo ia malanga atu ia o le awa matango fia tata o tunu upa ufo isa no anga le fionga tamai tai pale mia ma lenga ile fionga ile Saufa Pito ia fia me Naomi Mataafa ia wa fo le tata o tunu ila so na nafi ia awangi fa pengi si fa pe ola so ia malolo a public servants nga fa pela ia le malolo si e wol fia na
O le mena le kau ke vevesi ai, anga whai mai ai, le saunanga whia me, ai o le whaau tangata tau le tangata lava ia. A whai lenga e ki ngā inga le takom, alo e malo o lo le leise i e sau le vai a sufau. Ia ai o le tulanga na whungamua. Se ilo ai sisi mea ia le a whaau so kui kako news ia ma tatou talatu sia fo. Ai o le fuanga le wa ia nei ale tatou whamasinonga whatoa elwe so fau. Ia manisi fo tulanga e tula i mai. Mai se o le whaamaba e atu na i leo ia wo atu tō atu nu. Ia manai leo le Pasifika. Ia i le latu sau tāua fo isa whai le tatou tāpenanga. Ia tatou ave ia pai movi inga o le atua. Mwana iwi ia lawa i tatou ai avi ia le ali e tu sai fo le nei wha moe sa tatou iai. Pa malo fo i lau tō wha. Lawa pale mai. Pa ia kule update ia. Ala tali mai. Ia ona o mātou i nei sa saikolosi fo ia mako whasarananga ia e na nei umanuia. E mo ia sa alua ka fiu wa ingi mea le MMT le tala mo ia. Ka fiu wa ingi mea le MMT lunga mai whai news. E le ia uploadinga se mea. Ia ai ngamba o kwa kam whai popo ia mking suru ia lua kwa e pa kongwa ngā mea uma. Sa tatou mwhai ona kawa ia side events. Tatou woi forums. Ia o mea umana sa tatou iai. E tatou sila mai. Ia se tatou tilo po wani. Ngalu ma nai amani ngalu lelei o le nei fo i pontanga o mai atu. Whailea mo tata watu no mai tata uma se wanu ia o lau. So atu le nei tu la e me se fo el tapo kalami. Ma wastava no el vai se fo un tatu tal no le. Mole antulanga nga whaktitele lilo e wi o lo o whianga i mga signasi o le tino e whaktitele i lo o lo whamalau tautua i le malu le tātu tunu u le tāli tali antu ia wala wase tātu le poti ia mailo tātu o tunu i Samoa ia luantu le masina o ki topa ma avantu nā mai ia e tātu toi fisila wha i lo nā lo whamalo nā le leile vai aso asau i le masina i whio lono le au le lei o November o wai pito siliana au le leile masina o ki topa i tausanga uma mole antulanga nga whaaptaimo le tātou whilo inga manui e tele ia lau tapol holiday ia e tapol holiday triple pay ia e tātou whilo ia le vai aso fo le alo fo le tuala fotu na taulunga me le tātou whilo inga i le so ia whaftai sa moa i lau mai mo whafponga ia o le fwua mai al nei aso i le alofa mleanga lei o le tua meisa nei polkala me whaftai te le lava le tautapo inga i o mātou tiu te fwoi mawhaiwa sa whiangai o hafo i ni mea o sisira mai wa le tal whiangai ia wha mali atu ma wha malulu atu ia ai pau o se mea o mama whai nei tu la le fiafi tatou whailoa il vai asfou le lofo le atua manuia le weekend so wha seifua Seifua ma ia manuia le fionga ia lilo maiava mai na vai le sui o le tātou wala leo e pe ora e wha funga atu iai i lana tautua ia mailo tātou tunu i Samoa. In this update, an interim report into the grounding of the Aratiri ferry in June has shone light on why it happened. The Transport Accident Investigation Commission has found the autopilot was engaged too late into a turn on the ferry which pointed the ship towards land. Crews then tried to change direction but didn't know how to on a newly installed system. Transport Accident Investigation Chief Commissioner David Clark says the loss of control from the crew lasted just over 2 minutes. He says they were working in an extremely tight environment. The crew at that time were operating under extraordinary circumstances, but their actions significantly mitigated the effect of the grounding. A senior Labour MP says we can't underestimate the damage caused by alcohol. Advocate Mike King yesterday said on Newstalk ZB alcohol can stop negative thoughts and could be a solution to mental health. Ginny Anderson says that's against medical consensus. She says alcohol is the drug with the worst societal effects. Is more deadly than methamphetamine in this space. We see far more people with long-term mental health and addiction issues being hurt and their families hurt through alcohol than meth. A number of changes to tighten the migrant exploitation protection work visa kick in today. It includes halving their period to 6 months. The visa is designed to help migrants quickly leave exploitative situations and remain lawfully in the country.
Women in Nelson Marlborough will be the first to benefit from expanded free breast screening. Its screening age has risen from 69 to 74, ahead of the national rollout late next year for about 60,000 more women. A promise the taste of Whittaker's won't change. The Kiwi chocolate company is sourcing cocoa beans from other parts of Africa than Ghana after supply problems. The team's been testing blends to make sure they meet Whittaker's standards, and their packaging will change next month to reflect these changes. That's news. In sport, Diamonds netball coach Stacey Marinkovic believes the player pipeline to her world champion side is being held up by the influx of internationals playing super netball in Australia. Marinkovic says contenders for the Diamonds aren't getting enough experience because almost 20% of the national competition's players are overseas imports. Manchester United's interim manager, Ruud van Nistelrooy, has revealed his mixed emotions after stepping in for SAC predecessor Erik ten Hag. The Dutchman says he's happy to help the Red Devils, but he is gutted for his former colleague. Canoe star Dame Lisa Carrington has received one of the Olympic movement's highest honours, becoming the first New Zealander to win the Women's Outstanding Sporting Career Gong at the Association of National Olympic Committees Awards in Portugal. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Ole vengani le tātou tala o le tau, mo le di fo i a wauli o le aso tofi a toai ma le aso a tai au. Ala ngai antu I le fiafiana nei o le whamaile official wa ai tau le a whio lolo langi mai o Savili, le angi mai le temidei mai le tu I sisifo. O le malu o le poana nei mo au kilani se fulu tolu tikiria ngoto le la, I le toi oro midu te le tulai valu I le poana nei. O le venga mala soa tai au e o soane le la I le fulu whamidu te ai le ono I le tai au. O winga o le tau e mantele ina langi le tau. Se I vanga aina I wanga e ono to uluwa vasalo ai nisi o taimi. Sa vili angi mai antai au me li tui si sifo e whio nono le angi mai langa I atu I le fiafi. Tulanga rai piori ei winga o le tau. Ia langa tumola somala poana nei e whapefo I le aso antai au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Sufung mali na le Levina Records sa o sa vali le fantung tuai mai Maria ma ala panti ole beni na uti fa uda o se foluta similu telo te ne ling tu line tolo fa telo fan tuai e ma tu ma fa na ule tu wa onga telo tu mai tu mai o tu mai ia le onga ile de fo ia so sa ia onga po le sa e no fo ile fale ia le le amu yo e na tele un holiday ia le fa ma le fu spa tono le ta vale tonu le ainga e pol tau fale fo isu yo fua onga fa iso me ai sound mai mole tanto programa sane fsili matali lang de balo sil for ke le Finas Delight se mo ye ke o aso fa nau fa i ponga ma so se fa mo na pa wala me fai o loa nga i lunga o le Facebook ta ilalo PHINAS Delight PHINAS Delight ona isi le sila lema e mai moa ile tele bala no ra yo mau ke ese o le dawa uma ona tu anta lunga o le Facebook ale Finas Delights yo ya o le so fo ya ta hauli to e fa ye le ta to say ile awo ya ile taina le tu lai fa i lo ai po yo to le la manualo fo ile ta to fa longa mole nei vaiaso Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pe manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e fo I matui pui o le fana witi o tui pui le COVID is full river mo I lato is full on tau sanga malunga atu fa pe matui pui o le flu Pala au telefoni, 255-25 mo so wano e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald Aman rewa e taftafane o le faletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics Radio Samoa, kasilima I Vakonu Amo. Le was fulu male tolu midu tu te ne le tu lai tolu le tu wa yo onga ale fa nau ya wa fi le nga le wa mo le tanto so tinga male telenga ya lu ya pira pele tanto le tu male nga ale city car si nai au ki lani si sifo ya po le bitu fo Henderson le lo ye le lan tu ofisa ya po le lan tu la lava talavantu lu ya ma lo le tu wan tai ma lo le fo yo le favor fa ta fitu nga wenga le rive ya so Michel to ya so o le masino to pa malo nga lu ya ila nga fa lo po bo ba foi la ftelenga se manu ya ta te fa ta lo fa ile nei foi vai nga le so molta so ta inga e le fa salovino ta pismisi ya e mo ya tu nga fa ftai o lo ngona ina le malo so lo si fonga le nei so fo ya wala ma tu te fa vala wina ya fa fe lo fo ile tu a fo con sa po mai so se ve ai nga la vola tu no lo mo ba yenta fa sa la unga
ia le ngai te leo mau te malao lo ia nei te mama stu no fale o le mai ia o tono ta vale tono fai ngā luenga ia o se leo fa au na o lumiel nei ia piti prenato fa felo ia tu il tanto tu ele fa ngalo le au fa talo le usunga fa fengaina bola tu ainga ia o lo fa penao na tu in tangui le au malpo o walava le maluio Samoa lo olamba papa au New Zealand le ngatile ia o le tato fo ia tu Samoa ia talo fa lava se manu le tātou tau whaiwha malo la wale tasi vi ia le lo fo le tō te mai ia lo o soifua ia maso manto le iola i le rifo ia vai aso moli o le masira o ke topa ia o lo o wa ia le sulu manto ngofio le la ia i manto ia o tau tu mama i nai fo i mei o ofu mawhanga ali i ulungia ia o teilo ia o le nai manto ngofio fo i le lo fo le tua iau lau whanua Io e moni a se umanu o la ngona ina le mawhanawhana le lofo le tua le fisuia i o le tau. Ia wa mai antu le tau manu lua ngai mali ka mawhanawhana wa fia na i ta maa tua nofo fale ina wa maua si mawhanawhana anga ia i mawhawhaito le ninga. Ia ai whawhitai fo i o lo maua fo i le laulile o Samoa i le fo i tulangi i nei le West Auckland ia o lo ia i le tato la muatele le City Car ia o le laumua le na o ta oto ai le tautua le au nanga i e whaasoso atu ai ta vale o la uma Japani ma whaatawina atu i le mamalu o le tatu atu nuu ma e leo se tala vane ai se umanu o le matua tele ama le ta vale mai ai mea so uma i e ma whaapanu uma i nei tanto lo toape ama le lua se lau ta vale lo stonu i a so si tu ainga o Nissan, Toyota, Honda ia ai ai alfa tuanga fo i le a ngai mai na i ainga e vai ta vale ia o fautuanga masani la vaulungia va ai ta vale tausanga le lei lua fe lua sfulu nga ia tu mo suiva suvanu ia mana 2 kilomita ua ni ngalo va ai ta vale o hotel ta vale o mawalalo kilomita le teni nei tai fast fulu a lima sfulu ono sfulu ia ai ngata foi le ia le lei ia no te drive le ta vale lungo le motorway na ngai mai lea o no le telo ta vale ele o lava se teni compliant va falinsini en foi ai no la tu test drive au ta vale uma lavo ta vale lei e se so na foi ta tu ta vale ia fa tu tono tanto lo toa tau mo la lo ai o fa ma sa di lava sirika ia amata mai al su lima su fa su tolu su lua tau sanga la ia fa le o tolu su malu su iva lo fulu ia te mau ai ta tu ma sa dia e lo fa ngalo atu tu langa o me va ai el ta vale ta o fa le tonu la wala lo ia ta si tu sanga warranty ia fa te se ma tau sanga ba insua o watu ma ta vale nei lave i ko i al ta vale pe al temi e lave via i a musa i la to o na feo ai pa te so ane ta vale nei ai ngai lungo le ala ia o le au ngale na o le insua e le ai ta vale la ngai le ta tu pe man fa lo mo tala ngo fie e te fa tu pe nei ta vale ulango ta vale lava i alo mo na pasi mai nei ei ia o mo fo yo na fa la to full service al tu fa si mal fa tu mo le ta vale pe atolia ia ai manao ai no sin se le lunga ia wa nei se le ni lo ni alo fo tu pe la volo no dai ainga dai cashback ia fa ia na tu lunga tolu fa lima ia etalia tu ai nei mana o fa stope ia ai vol fa tuanga ia o fo tau le nei mo tau o fo sin ta ia lo tu lunga o le tele ona ai auto va mai o lo mana o mia lava dai se le ni ai no tau ta se fo se o mandu vai ai e o le me foi le o mana o ani ai sai ni ta vale to ta oto le account de todo afe fa afe au foi ai foi mesido luia ia o lo fa penao no to estali vai le ganga fa aftai ia ono tu la o le tato que aspecto mas lo sta la tina tu lo au foi mai sa o to a wo positacio lo ai ia fa tino ai tato falta vale ia ona i vai ngata o ia mo no fia lo foi tato lo sene tanga foi le sene mai Samoa ia fa na virtual o ta vale le sene mai Samoa ona tua tato trade in o tele o tele o te fai atu nei ainga pule oe ai mana o to eseli ta o ta vale lei ai velu tu ala o lo trade ne o no afe lima afe fitu afe o tu pe na fa pe me au ia va tu lo au ia tu sa o ale tu pe na i account i ai fa tino le dar venga i al finance ta vale fo no vinga e tanga le va tu le cash lo trade in anga fo to ese ai o ta lo fa malama ai manino ne me uma pesili me uma o fautuanga lea o ne ngalo ai le sailia pepa su e mo ma va ai le ia ma pesili me uma ai le fa ta to la saili o no ia so ia walu ma pepa uma lungo tu la fono
ia e whaawhaingatā foi pe cancel pe a umani saini a ieni lawe o tūlai muli mai. Pe sili mai au ia sosoani atu i nisi taimi. La uti nofo atu tātou whanita vale. Tātou lava ngana Samoa sosoani ngana. Ia e whaaleo ina i le tautua ma le au nanga o le nei taimi. Ia muli atu le nganga whaaftai lea. Tau te leinga le whangamua, ia musio matu wa manoa. Natu foi nei mai aso ia pe a malisolu whaata vale. Ia ua ame tua. Ia wa ia le mānei o le tā whaasala ai mo moli atu le nganga whaaftai le pulenga le tio Samoa. Ia musio matu wa manoa. Whaaleo ina ai le tautua ma le au nanga. Ia o le tala lea i le nganga whaaloalo alofa te lea tu Samoa. Pai ungu le nei vai aso te estuai lo soifua ma le ola. Tātu tapa i vai aso mo soifua mai manuia. Numere mo ia ulungia o le tasi o valu fitu lo fitu lua so se taimi. E au mai lava sulu al posu tasi. Tadi tu lava lau telefoni. Ia ma le tatu tuatusi o le tasi lua. Lincoln Road, Henderson te mo iai. Tau tua ma le unanga whaaptanga i lei lava ma mestono. Ia, manuia Samoa i lau whaaftonga mai. Manuia se manu lau polkalami whaawau ne yaso whaaftai. Sorry for mai maruia jalanga ia lugia o le tutuma nangana ala city kazi au kilani sifo wala ulo ia manuele I manava ia jalanga ia lugia ile dei fo ia woli ole sutofi Flava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I batolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga para whaasausau Stories of tone too good, no control, I'm a simulator 651 lion, this collaborator Someone left hook, coming to Manila Eastside, B-Town, 5024 click Creekside, shout out to my brotherhood, I'm homesick But you know this, you got me singing la 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 ta ta la 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 magnetizing, so fancy with that hook. Bamba did it down. He got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamour is eye catching me, girl, I'm falling. But it's stalling, still got me singing ta la la ta ta la la la. Woman, those eyes got the fuse all over your face, sticking your body language, cause they feeling the same. I'm too little closer. Pick up the vibes from the sea. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't vibrate, come on, you can't disappear. Oh no, nobody's in the chance, get a right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it.
whawhiwhianga mai a wino le ni vaingo la woli tala la whantungutuai mai a whanana Jerome Gray. Tawiti talo whai a mai lea onga le yaso saunu mai mo le tātou polakala mena o sili matali. I se teimi lau te maulangolango ina malo si le whakeke o le Finas D-Light se mau iai keke o aso whanau. Whai poiponga e ma so se wha moe ai si au dātu mua. Ia ni sineo tātou wha li ngātai wa leo tonu mai lau visa o le Radio Samoa. O le tātou wha linga mua mai le Health Line. O mai le Health Line. O le Health Line o se au nanga e whaia fua e au noa ma se tutongi lunga o le telefoni ma e avanoa i so se taimi. Luas fulfai tu lau le aso fitu aso o le vaiaso. A whaio e mai po se isi foi e te alofa iei ua mai. E mawhai ona e wala au le Health Line e le eise tutongi i le ovalu se lau wono tasi ono o valu se lau wono tasi ono. Ia le numera nam whai ona e wala au iei. Pe a whai ua e mai e po ua ngāsinga se foi i e se tasi o lau a inga. O lo o iei ia aifo. Le au whainga luenga, e le eise tutong. Ea e maua se whautuanga tau soi fōmalo ina mo le isi ngā yoinga e te whaia, mai i tau si mai, ma fō mai ua lesi talaina. Fesili mo se whaam tala upu pia e fia tala noa i lau lavanga ngana, e le eise tutongi o whaam tala upu mo ngā ngana a le Pasifika. E le eise mafuanga e te whaatili ai, se ia e mai tele, o na whatua e wala au le Health Line, wala au le le o valu se lau, ono tasi ono o valu se lau ono tasi ono whaafitai. Ma le whaalinga mulimuli mai le tautuamalaunanga le Pacific Easy Money Transfer. Taluai ona o le toa tele o le malua le turu o lo ofiso tai mai pe te tala tātou ofisa i Samoa. E tusai ma le whaalinga ua tuina mai e lo tātou malo. E winga yaso malo lo mo le au whenga luenga le malo i Samoa. O le whaasilsila antuai e whaapea. O le a te talaina o tātou ofisa uma o le Pacific Easy i upolu masawai. E pei o na masini iai i le aso whawaile ma le aso nai asau nei. Ia, ma le aso lona lua o Novemba whaapea fo i le aso ngā fua. O le aso whale o Novemba i taimi masani a wale tautuaina o le malu o le antro. Morisi whaamtalanga wala au mai le telefoni o le o valu se lau o tasi ono. Po le telefoni masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha. Lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha. Po le lua fitu ono, fitu iwa, valu wha. Whaamtaio se nia le tātou wha a linga tāua le da. E le Pacific Easy, laupa anga mo tupe wha mamoli i Samoa. O nisi dao tātou wha linga tāua leo tonu mai lau fiso le Radio Samoa le di fo i vaenga o le awoli. Ina ua se maalia tu lava ia le tātou ting. Ia lua se fulu ma le fitu, ma la familu te putea e nei le tonu. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Saudi mai le whanau onga mola mātou polokalame o Fesili Matali. Ila nei fo ia woli. Io e wala mai le tolu fitu tasi lima i wa tolu. Tolu fitu tasi lima i tolu ali tamaiti. I hit
lima iwa tolu. Amo. Lumidu tu te nele afo le tolu fa tala fa tu lo le fa na wa ngalo tu wa ngolo de ya so to fi tala tu mai tu ame o to na e lula ngo po le sa e no foi le vale le so i level va nga pe afo da mo tu no i le vale wa fa isa me fa isa lanchi le de ya ya le sa ni mai lo mo tanto po le kala me officially ma tani le wa amata fa yona e fa noi Ona e wala mai lele tātou no merana o talātou mo tolu fitu tasi lima iwa tolu, tolu fitu tasi lima iwa tolu. Ole visili mua muale i tamaiti. Ole visili vapea, o ai le au laka piliki, le ta alu ma le au laka piliki e Samoa i le whai ungo deiva yaso. O le ngō le au laka piliki e Samoa, o le fetu Samoa. A o feo mai e le au le ta alu ma le fetu Samoa. Ile asto na I asau nei. Alu isu e mele tani o le tā silina. O le wala mai le tā tolu mera masan. Tolu fitu tā silima iwa tolu loa wado e tu e longo tono le tā tu sei. Le whaia I le a waulia an tai au. I le tautua nei le radio Samoa. Mo le pola kalame o fesili matali mo le whanda. Se saka ya bela se fuli ya saka se fuli ya saka ya bela se saka ya bela se saka ya bela. Fulia,
to lus ful tolo minuton talo li tula efa. Polo kalame le fana ule rivaing o lea woli. Tolo fitu tasi lima i watolo. Tolo fitu tasi lima i watolo na talantu mo tole fana. Oile ta alo mo le fitu sambo ile fai ngol liva yas. Ole mea o ngā tātou e fai oile falea o ngā. Ole polo kalame a tātou e a oile au fa sambo. Ia ngā, ole mafua angarenga, sa o PCC. Ole mea tā wana sosoni folu ta mamalu tina ian joi. Ioi, tolu fitu tasi lima i tolu nau talanto mo tolu whanau le nifo i vaenga o le awot. Ai ole a toi tali mo le tātou polokalami. Pe a maea, le tātou polokalami le ole think a minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You may have heard the famous true story of the mutiny on the Bounty. English sailors rebelled against their captain, William Bligh, in the South Pacific. They took over his ship, the Bounty, and then put him and his few loyal men on a small rowboat out in the middle of the Pacific Ocean. These rebel sailors knew that they had committed one of the worst crimes with the punishment of death. So they escaped to a lonely island named Pitcairn. There they sank their own ship to hide from the world for the rest of their lives. Less than 20 years later, only one of those rebel sailors was still alive. Their little island paradise had become a living hell. They had fought so much amongst themselves that they killed each other off one by one. When the last mutineer was finally discovered, he had completely changed. Instead of the alcoholic thief and murderer he had been, he was now a gentle, loving father. The British government was so impressed by the change in this old rebel sailor that instead of executing him, they forgave and pardoned him for his crimes. So what happened to that drunken rebel and criminal to completely change his heart and character? Well, he had become so depressed and miserable from all the fighting and killing of his former shipmates that he became a hopeless alcoholic. Finally, one day, he was ready to kill himself when he came across Captain Bligh's old Bible. He began to read about Jesus Christ's mercy and love for him. So he asked Jesus to forgive him and help him change. From that day on, he was a different man after he surrendered his heart and life to Jesus and began to live his way every day. Maybe you also have rebelled and know you've been living wrongly. You might even feel like a castaway, rejected by your family or friends, and especially rejected by God. But you know that you can never become too bad for God to love and accept you? He will never cast you away or reject you, no matter what you've done. In fact, right now, Jesus is just waiting for you to ask him to forgive and start changing you so you can start enjoying your new nature and life. Just think a minute.
Everlasting praise vivi mea umaile tua tauronga tuaile pola kalamina le think a minute. Ja, molle die voor je wijn wel wolie vangen solo to have silimentali mo fan now. Ile nei fo ia wolie ole so tofi talo tomati. A me o to a melia o ngai le yaso. Yo to fia so le to le ya quanta mo o ton. Ja, le em feo ne vela mai fa no mo ne vela mai le tan to lo mera to lo fitu. Tasili me to talo fatania. Toi fo mang wila fonga mo. Wa mai o lua male fa ya lango le Crusaders. Mango ya faskai. Ja, lele. O wa amanta to su enga la onga pe ona le yoi. Wa maka vai asole makosuenga. Vai aso fo. Wei lo na lo su enga mo muari tania. Pe ole Science. Ala so tapendanga mole science ile wens folie tania. Momestel. Ja. Ole stadia. Olo no winga e le tau nei ta fa le weekend. Oh. Sa ole le oi. Faile le ya la study faile to ina e makwali mga mia se fa la ve mangi fe au ngi weekend. Oh. Ko ule maka la kapiso ai fai mea. Ja, le malo fa. O ila le ja lo male au la kapili ki to mai tai Samoa po le tu Samoa le fai ngol de veis. Ole au fiki. Emo ila kon. Ioi. Ja, la so loi. Ja, sao ka ko le World Cup pe. Sao o ka ko. Ja, wa le funga fi inga mo fiti anta to. Ioi. Lele malo fa tan yara. O ala lua me malo ko inga fa pe alu tan u le fale. Malo. Vai mo fe malo. Malo lo le ya Ioi. Ja, le ya ni te watan to li to filo ya ta ai manu ye telele alo antu ye su engel van ye so fo. Bueno. Papa. Thank you. Ja. Alo fan tu mo lo malo to ina e. Ja, fuck foi. Ele o ko ma for ko sang fo ko kam foi me ko au fo le lo. Ja, se ka ko vai. Alo fan tu ya so i fo ya te lo. Ja, i wa pisika ko wari sole. Ona fo le via feeling o ko wa i gule akimu. O lo no winga o nga wa pisi fo o to le fana. Ila fo de ngole ya. Ole trick or treat. O ya le. Ja, wa ai se kam kiki fo ila vea i lungo le awa la tele. Pe a fo yo nai to teanga i antu na me o trick or treat. Ioi. Ole me fo inga o le fo. Ole trick or treat. Ja, ele ya fo ile le ngisi kai ya o si voi kai. Ja, pi ko fa le ke fo ila ngam ya. Le va tia ria mo le vala mai ai o e va. O ngole la kim. Longo vai le fa ma pe fa ki alu ngole wala la ngam le treat no treat. Ai kim mo mai no. Ile ngo fo le fa. Ma lo le ta to mi ti le fa. Pele
o lewa toi iwa minuton tala o le July fa tamiti o le tolu wana o le tatou polo kalame foi e le rivainga o le fiafi va te yantu I matua I le abudantu o tolu fana I le aonga e le reia stofia ma le rima sida o ke topa toi o nei tula o na tatou tau ma vai tu foi la I le ia Samoa o tolu ngantu I nama le tutua 20 filo I antau I le afo le tolu I le tu wai o aonga o tai foi fa ye ma le tatou sei Poi o tō lera manu mai lo le tātou whai longa o saunia le whalakeke o le Feeders Delight. Se maui eke ki o aso whanau whai puiponga ma so se wha moi moi. Le fionga iali an taua pese tā sa vea. Ma Isaac Paunga le sound mai lo la sa e tō te mafuta se I Lisa Temi o le fiafiana. Nei le polokalame o le nganga I o whaiva. O taua ona rei o whangamua ma ngalo so leo I lo titi whaitama. Le tua I lo tātou va. Ma ngalo iso manto leo maru ia te lena singo toi o le ringe fiafi ma wase whainga malo longa file mu I le poa nanei se I whaatali November pe wha pe I mai alo whaatu soifua Tolo tolo I matautu ma le penisula mai molino le taitu pito I apia si o utaulanga manaya E fe pula fi mai le sau O ata uma o fetu o le lani E sulungi ia umasia uhani A o basa bali bali Le pasina se I esu sulu Ia Samoa no uatulu Se I fai mafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata gato tulele A omae mane ilano ole ni Na oa umasia ukele Ele mafai nanga ona ngalo Le tafe tafe malo